wa nana yaw omo eka ho ena so omo po dwuma enya asam keto akra na producer ene no edi dwuma ene anwumere yi na wono akasa edi bonkum ne chichi fidie furuma ede mame eye nkwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so hwa ena ye bagina na ya twen wo mo ye yo tatatu mari kaka tro ena anwumere babo ye ntaba mu ye nam soro ye sai ena form enya asam keto wo dwuma die we so eno te ye ko akoya nim dia na Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno Facebook subscribe share afufuro hwe bi na wontie bi emfa free ho YouTube no enso Sompa TV hwe bi na tie bi na subscribe na afufuro enso enhwe bi na wontie bi na Twitter no enso Sompa TV Sompa FM social media handles ni dada obehu Sompa Asem Mpe Nipa no ewo so kofro bofu mpa ba ma so ketua me yipabre na Osei Aboagye Oforisuo ni tifoso me nam tie atwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so eneso driver touchline kwa kansampian was a campion ye kon ede akoyanim omra samwa bibia boko de Oforisuo be manyankopa da ma na ode a cheyen na ya wada ode ye kwa no Ebenezer de nyamede abeduni ye cheche tifo ne ahwefo a manya daje atranwa beto samri ye bo maba so pa o mayade na jabe free mpapa mechiawo na pramso hene na bebia obi anso mecham nse munyina mo be chida na mencha na nesel mfante fo hene ye chia ne pa na mencha ma afrakoma okay ma afrakoma ba mi odi dwuma bi na edru a Oforisuo wa na hwe se ye futu sem na oba be so yasene wa bie catering ye mami afrakoma okay wa bie adwane kese pa wo campus na emreso ni nkoda nti entwen na enoma nam kwa muba ma afrakoma bebia obi anyame sha to Oforisuo yenko anim bibia ye okay the nation sanka musuo nkan yo pe me say ye musuo nkan anwum bitimi sisim na me dana me limto urade nyankopon ye do ba de ase ko sample for je na boy o urade nyankopon pam say ya bebre bebre no nyama mesa Debbie asama jale boy Benjamin show bia wuti no bia kese wona de bia de dwumadi omo hye na omo mane ko achi no oba de nyankopon nyom kese afi nso ye sponsors de minsi omo fomu Oforisuo adwuma wo ye na so omo nisu anyeye sponsor bia wo de adwumadi so na urade wonhia no nya ne kese o mane mamara tote mfama no no ntimi mina no hye mu kenaye na ne manko tote wo ofira chiri banzo ye kam wasumdie so kura Ebenezer adakwa ya dom one sofu chief omo fere mene omo dwumadi omo tie pa ndi se ne am ye ndada ya amenye no wo chiam woni ho opambo o chia mu nyina wo TV no no se men kan jira mo se utie ndia mo njara na mnyanche mu no zado kai sembo no akanjara be opambo na kai the nation's prophet me na be kai jira what some that cham nyanche mu so ne siji obi a wanko toka wa manan rekala we no misira no de wo shia say personal ko didi a wonu wa Osei asukọ no ba bi didi na telsent sa yes this of chief asukọ no ma bi didi matem so that sa o nyame ni pa mitimi nyesa okay ya fanchi akese emfama the nation's prophet Ebenezer adakwa yadom Asem Mpe Nipa nyina se chia no obi a o na chere obi masem you want to chief ni urade nhira o mkofa bai okay chichembra so chief so fa sabwa cho mo na anumere okay Isaac go suba mpase so hwe okay ya fanchi akese enkoma da ho hene na nadwoben ne ma me ni pompa firimu a first match na wo ya brimpon ye ewo mampon da ho enya asem keto akura ye man yakọ ene hyeden Asem Mpe Nipa dwumadi nyina ye bekọ akwakoja no na ayefe kekede yakọ akoyanim na enafutu sem no ye very simple wotro ni mo or say cleanliness is next to godliness nya uyi nyame sompa efiri ho a ahonidie ene wo ho entu ya susu buru ho rofo dru ba bia ya ma ohunye hwam kakra
Eduru baby a sabia ku sabia nyado obi ani ho a wanya ne ho de nanso so no atade ba ku mienu bi no ya mani na ho me kai se brand yesisi so no kra de na ye tabo mokwai pa na menya sure se ne ebi da so wo ho eno ti menua ba menua bema se obi eka kire wo se pe bibi eyo motuom ana se ye wonum yi a odofo na nwumire masma meka cho nyane se oni watem ebia na wodofo pa bia wo ne nam ebia na wo yonku bia wo ne nante ebia de one ne konna kan na bokosu atafre no eduru ba bia wo ne kasa wo twetwe hwene ho eduru ba bia opagya ne motoam kura na wuyi hwene ho so wadamfo pa no se wantumi amfa nyansa kwa bia nkan kire no se onye ne hu yi a na wokura no otano efise nipa wo betumi aka bibia kire no eye wo a oben no orofo se kokoba no sano a eduru ba bia samanfo ankan kire wa uduru nipa mu a na omo pagya omo hwene o enanti mafutu samba bia mi twa afa na se yennie huni nemom nipa wo ne nam no wo yira wo ne dan no ukuna wo ne nam no senka kakra bi ewo no ho a sekireka kire no na wonya ne hu yie esanse wo honam enye ana wo motoa mu nyanti no eduru ba bia adwumadie bi wo hokora no yentumi mfa nshonsa adentia efiri se opagya Philomena ehonye Anote oba wakwa wade won se firi wo koda berem no ode tuma si wasena ma no dumienu ebo no ene kwa wade eya aka wo ho Anote se kokoba ne se ukuna wona ne tie no waka kira se amantwi wade a wo ye mempa e wo se utimi twa so na wujaye eduru ba bia anya ahunde nko an ne se bia honam yinkan eduru ba bia kwan ya wo faso siesie wo ho eduru ba bia kwan ya wo faso twitwi wo sen eduru ba bia wo mowura kura wo bubuo no wonofo eduru ba bia sade wo nantini asia ye no eduru ba bia ma wo na ahonya akono eno ti se wi nyame sompa firi ho na sa ahunidie na wo hode a wonofo meka cho na nwumire se nipa wo betumi aye wo yi ankasa ye wo ankasa eduru ba bi kura no a wo ankasa fa ahwene ko omotuom ho se hoye yi a so hwene honya de na wo hwo no ya asade a no amana ben anka twade se ne to no wo de bonsum de ye ho ebe kamo na se kura do bi se wo de nka dokuru nsuo kura adwade ne nka wo ho a ebekọ tinanwure masema meka kire wa ne se wo ye wo hu yi a empempi no ya na amanfo etimi etwon ebata won ho so ye hu yi a eturu ba bi kura mpena bi kura wakonya no no e ma ne pewo e ma ne broso na se koba ne se kankan wo mu a kokoba ne se wo hu yi nka wan hweye na da wo ne bekwa akohie na de beche no onfre ubiem eno na sabia ku sabia nyado e ma no bi eso empe no eno te na nwumire masema meka kire wiase ma nyina ne se wadamfo ana wukunu oyonku bi a wo ne nam na wo hu se bibi enkoyie won ho e ma na hu ne die etosini no ena nwumire meka kire se bonamane e wo nyansa kwaso na wo nya ne hu yie se de beya ne ho betumi atuhwa etese 6 flowers na enyoma akonkai amana brabo eye me motofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omona samwa Oforisuo edase atiefo na yahwefo enaso eda sonko a afutusem ena ede aba sa afutusem wo de amanfo bekaya gidi se aka ho asem na owe nsem a wo wiase nyina na yesi nyame sompa ene dikane ye no friwa ahunide na desa ahunide no opposition pa wo ma ewiasem ahunide opposition ma menchia wo bo be mana no ye slippers to a na ehome no se maka se Ashtown right now ma menchia no na yanchia e ma mesera ko ba nyani one gani Oforisuo bema ana dwuma de we de huni
katacho be mati kubi ana omo ye fan club ne friend de huni oje ye mpefin o ka de huni omo moto no de huni omo si ye mpefin se omo nye so no no kankan ene de huni se wa ni huni a e de kankan na eba na ade bia na me gidi ye se obi a wote wiase bia na a wonante no odu baabi na wo hwam a woto no bo ompre ne ho enko bebi ho hwam pa no ompre no ana wo hwam a bebi ho bon so no uduru ho no mu a wo pese opentem na de wutwam nyame ampata kwa sa de kwa kata ohene na ni nyina na ye beka ne sei e wankasa ye ka de hu ni no ye nka nse chewe se wankasa wo body mu kura asam ne ye ka ho bebi a wote kura no bebi a wote a woto aduane no ade bia wo hwie gu wo na boa na Ghana akra mpo de bia me kase se ye kasa hu ni di sem a especially kuma se ye betima bo ba bi bebedin a che se wan hwe ya o aduane kwa nto bi ni wadi eso aduane ne so ye kama pa edu me bia bebi a wo koto aduane ma me bebi a wo koto aduane no o twen sa ba ya wo nkran ena gwata no o matim ansa ofosu enami edu baabi wo no ma na ekom de wa utimi wa hodidi o na ansa na be wa didi no hwe baabi ansa na wa wura o ba na nipa nyi o me de madwane de esofom na pai wankasa na obeba dabi o mame nka semcho wo se no mame na ansa adwane na woto no se olusu customers enya bibia o chance na check bebi wadwane ne se no aboa ye nu free ho a wontale hyem ene utiri ho ade to to adwane no check hwe emane nya wadwe se wadwe na edenti je wo pe na wo yom ene de real 21st century de nipa ehwe ne de nipa hu no anu odin ye research asa na de ato ade wuza na otimi trafie na wa fa phone na wa ya wuza tale we mefe wo fia na de abrawo ene nipa ye research asa na de ato ade enti maame a wo ton wade wadaroma hwo ho ofoso obetima koto adwane me ade abakọ ye metan wo wiase obi to adwane na wiase nanum mento wadwane da obi to adwane na toothpick hyenanum obi to adwane na ode ne nse yi ne hwinim mame du huni obi to adwane sabin producer na tese wo tini tuyi mese opi edu mre bi ho no ma ye besre enantale a ye hyeyi opede ne bo de a wo benya opede afu a ene dedem me de bia me ka talibo abe wo hye nipa wo be hu hye to na bo de so na ne bo nya den o kwede wo be ye ho ena wo betimi de ena ntiwase de to so ye ka hu ni disemu a oba ne wo fie ntima mini kan fa oba so oba wadaroma asem wo ya ka asuanwu be ne wo suan frim emema bebre a wale o magai ko e ya de kankan ofosu du me bia nipa bi ho pon me kan sa me fa bibia ntete nipa bi ho pon na ma me kan se bi nipa nka se nam we ye nam ne ye hunsuo enyan nipa bon che bibia o wiase I think so ache na me sha abrantie bi sha no akonfo ana e ko se amokwa police focus amokwa akotwa ne ye di akire ko bi ofosu u fiti a bebe nipa sha akonfo be sa u fiti run about a enframa fa ate pampan nipa bon pa de bia me kase nipa woto wanye ohu yi a wankasa na wo benya problem ye besre busa de enti e be ma no oba ho ofe bibia wo bi eso behwe na be ma bi brofo oba bi so wodwire ho a wonte ase ensem wona kana ontimi nka na de wo mpa ne se ye ne Ghana ha no wo mema 100 gina wa emu beye be 20% netimi bibi wo oba ho otimi ka ye didi nkomo ko gina baabi ye ne aye nka na nso didi nkomo kakra bi netimi ka chesani na no me hu sese benka bi wo ho kakra bi netimi ka ntientra ho ena futu se mefa trase na wankasa sese ho hwese ampa ofosu edu me bia nipa wankasa ya zamo fa ho hwan hwehwehwa ho hwe obi ho pa ofosu se kisisi would be mad na no ba pa na woyina no oyiniti wo obi ho ampa oba de na no ba pa na be ma yiniti wo
enkoye onu anim enkoye ya na yaka say ai fa ai de na wo kan dokrunsuo fadwa ena me no oprekwen fa dokrunsuo ne yemfa nwale ne ade anka tware du mbia wanka sa wo lazy wo ye beko ye besre du mebi ho na refi ho ko ba bi pa na say ye bia se no bi pagya ne nse ya sebempe na motwom enye yize enne perfumes ni ade ye woni grade wo pede ne boarding a wo benya wo pede afu a wo benya obia won standard ye besre hwe onye oba besia the way obesia ye ho afa wo ba ha be me no twempra no wo du ni da mu say yes o wale wo wie say kim wanya lances na wie ntu buru ho mesra wo buru wa ho awade bebre egu especially man eya honidie enne mema na aba no ofosuo enanse mi hu nkoda bia omutwa me hu ko se na masa da mani mesi omu hu hwam nam se ene wiase pa de nipa ekonanim na wo behwe ma me sister panimu wo behwe be ma panimu be ma bua ne boxer shorts ehye no enkoye de bia no be ma ni mo na request mpacho dum light adafu bo no be koda no trouser crash no wo rubber kuna kan na ba kuna me wudu wagimi misraw di huni na se wudi huni a na wo ko ba bia office bia wo ko bia no ofosuo wo kura huridi kan atade ehye wo yen kan jo se se bi koto boutique atale nko a o edumre bia die kuta ubia no wo so be ni ya obe ni misraw wana montuo se wudi huni ba bia no wontimi nwura emfa huni suku a wanko wudi huni pa wo bi kura timi sonsa yenko jame a but wo bonwa ana woni wo buru ho a midonyame wo betcha wo abc na to obi an man ko jade ba bi da ofoso ni gwase fata kaniba ya besre nipa mu tie yen ya na edumre bi wo behwe nya wo mu tie yen obi base ya na ne di ko na hwe na ho ni di a ye ne a wo tie no na ye ho wo Sompa nipa watie futu sam ya besre kan wo so bepeja wonsa o nipa otwumu ta bepeja wonsa na wo peja sa de na afiri mu ba funya nkoyie oba onayem dwumre bia ye nwama amenka ne sa wa himfie o wadaro ma fosuo mi ye research bi sa research na mi ye no amenka sam kyerɛw emma so mu bomu ba be ye 50 betima catch us mu be 10 pena ubetimanya 100% tiaka nyankoye because of wonim say enoma bia ba tie de hyehyehye ye ho ye hyehyehye ho di huni hu de we ba siesie ho afa enoma nkoye ye ne nam a ye nam ofosu ye kwa ye bai ye hyehyehye nkwanhia na me de me hu ameka tama na mo wiaso me de meka so sata mana sabe mpredwasa na me kokko de disco ni ade ade matiwase so what ase so wo kra wa hia bi pen edrum me bi ho ofosuo accident yetimi hia bi wo dem wan hwe ya obabi opredwane wan kantimu a ye besre sase mamadi ka kase ye wo obabi ho krampo na sabe bebi ojan na fa kra no ohomom e ma bi di wo moni to kwena meka cho no je wo baby won mo kisiwa now do huni akwa no ye se ya wonte rese akura foforo num je wo baby ha obetima kisi obema bi obetima kisu nansa na da so wa no ho kankan me na meka cho nipa bon da so wa no me na meka cho nipa bon ikwaku me se nipa bon me na meka nansa me na meka cho da so wa no me se you nipa bi wade ntia meka sa no wo pa nipa bi ha to spray ma no ne bo de pa ma no wo de be spray batenkoye onim de we obesi na fa de man fo keka ena ayu so anka twede ne ade hwedu mre bi ho ma anka twede ne sam mefe ne enso no ye wo awasi bi edi kankan ne du mre bi ho ampa ebi ho aye ntoma etimi ya sa ebi ho aye ntoma but ni nyina no bronsam ni maame ni papa nti bibia na de akosho menwa ba ma emfa bibia nkosho bronsam won kasa check won re na wo ye beko okay shebemma bi pa bon se shati na motom ni na chinya draw map onware ye obi kwoshe bathroom within seconds no ba be se wapie obi
paste o paste no what this brush the fan is so but adia ehu amanipa wonum eye hwam nipa oketrama so ba na nipa refi when you the fan is so an wawie obi paste obeka se etwa ne mene moje efri na mu ba obeka se etwa ne mene chepesre sanu mo nya manipa nipa ho fu nipa ofoswe obabi on ma seven po so ko di dwa bakra na wosan because of what ten ho perfume no awura hwenim awura body nim wonu so timi ko baabi na wan hu perfume bi ana perfume bi afa hwenim was dabra me yira befa dabra mi kura befa because of ukunu no were o smell good okay nipa was smell good ma wunyi hwam omra someone say smell good the neji zanka ofosu we dey radi nyanko poncha omru nya 7 minutes ya na we na permanent odia kasa me tire na man so akofa bubuni pe odia bra Osem se konso ni sinanim. Radi nyanko poncha ni be bia wotie na onye obi akase to da bia de bia yese de asem ba no akopeja aba no e di uhuni fozo to me bi ne nipa be kan kora kofo bi kai omo s by omo ho sent yesi suda ya twem prada wo me s bi ofia brabo mu ko fozo ura dem a unse sent na wo dem nyina ayo ono ne ho anya ne bone so or the titu be sheet so a obetima firi what 3 days na da so fail in sent na obe sheet nim do one we ye fi kura won pese obe yes because ade ni mu ohwam ye kan we di achi oni pa se hwe abraba ye bonye nipa nyina na awrade be mo musika obetima ye hia ni o nanso sa ade no nko anti be link uti nipa titire di oni man ketingiti bi wa setrema wo se ye bu na ye varu na bua ya brabo vuzo maybe who bon seven kan today me too be ma for ya me catch be ma say mo wan especially like enya na mo say mo pe no start free ne bosu tu medu ni fumu ano no say nya no wate no asan omo wuro ya no mo ko stage judge me no ebi bo wo menu nyina vuzo ebi bon ya na didi na shaho abrabon na ye bono sa na man ketinti enti uto na yare enti hunu se wo yare ofozo betim no ba bia dapa unim se wo de have says maza wo ba ya ni hu hwam kama oni problem o hwam kama be ma ne be wura ma pie ba ko mienu miensa no wo da mo me donyame wo ko spray factory wo kwaji be gudam wo ono ne de ne be wo va wo mo sister wo pro enti jai na mu wani na wo ye wade bi wo hu no wo ma America mra ho bondodo me ba bia se ne ma me toto a me hu se fo pa so e ma pante ka ho ne bo nya dene vozo ne bo nya dene enso ba bi ba wuro ne pante gu o ase kokko no se be so ye hu wo ayi abinji a ganye sa yesre ye tufo yesre yemfa de because wo fie tie me ne wa wonim so yes apart na nwumre ya oduale kura woro wo de no akai o me kan yasizo ama se akoya de wo ha na o achina hye no le dofoforo me yenwu ye hu ani mu asesa ofozo be ma bi box apro enne be bi anyina dui eto ayi ndoguro o kan se no kan se musuon kana so your ba romantic na se wo so kwa akogoro no ho kakra me donya me se obunya bum gododwe no owro jeans ni free box no e ba wo hwenim se ne de pan ye wo ye ma injection no yensia emoye ahunidie ye very kama enim hie ni ba na enim skani ba o because o standard bi ya ye wo ho ade e betima mo ade hunni enti nipa mo ho bon wa mu tie anumre yi sabeta frate sua bi free mu utwama wo se obi ko be hwe na tibiem
ye wo bi wo otimi sa ho wa ha wa meto no ba si atia timi ka se a omo no ba ha a de ofa ba na because wa portray no say sa scent way of perfume ne de no na me brand edunya te ye hu zampo na wo area ho chama bi kureska wonima hunidie obi so de ahye hia wonima hunidie me pato atade ne ye ton no me pato 5 cedi die o ye 10 cedi die o ti se wontimi nko boutique wo enkoto santade bia onso die mu no di huni onipa bia wudi huni wo hye mitation ye hu o nipa di huni wo hye mitation ade a ye hu wo hye chana togo ade a ye hu because ni so padress obi mesom granwe enti asre ye tu funo fa bon to mano di huni kakra wate na ho bon dodo di huni uwura nipa ma bra wo kasa to a na ye nsem bebre di huni kakra na nkomonye num kankan ni so pop asumka se proya kwata di sikenti obeso no kan asumze ade nso onim se na numunye enti ye best pep student bo anya dene etomle bia sa na awrade ye nipa no mata se de odi huni uka wonum tu anu tumucha problem wo ho nti de to pk nti de won tofia hodo wa pekakra to katrema so nim se uko meeting ebe chance anu apagya wonsa dimpacho parliament won ebe che ansa anu apagya wonsa sika nyina ajiwanum bon pe pk show botom wa yi bibiawe yesu ya sa de we nyina be bua ye Mr MP Mr President wo hene wo tra asondo do enya na Jesus sabe dafra jamudi atetefo mu bumu ewiase ne sesa mane na ho kakra wate na abegino na akaza na trust of panyinu bridge a otura ase papa ekugem za change ni kakra kotela no wosu babia wadurei no hweso ade no wanyama nko atwe pimpini se be so obi kabane slate enye fe onza oyere ze na bemabu enye di wuni na no ba ne ka kire ze o koskuma de o ma mesra ne da ufi se bia wate atie ndi oboa wo uzo on dressing dida bi o ka kire atama me se wo ba ya no afa abesra obi ba ye timi fra meeting wo se mama me ma no abo obi papa amane go ni se papa ne fa ne ho nto bedure ya awrekyekire papa wo nta de hyem nye da bi ade ohia ntu toto battles mu se ne fa we ye de committee de woni kakra ade amani panyiri che wa abrabom ahunidie ka ho bi ade amu oni panya ware pa ahunidie ka ho bi utimi du huni wura ba bi pie no mo za bra obosi o na ne short ne top ne ho pafu gra ne kume no na afa de oboso oba na sika woni fie no no o tresi abedi wati so no nante ebe yeye ohia ni tina da bia so hia ni ya no waware no because wo kwa ho ma ho nam nyina a kire ze ka pre ni fie change wo kakra sesane amam kakra di huni kakra ababua asole obi ampesa otena ne nchen sister wososo wo mu mpe wasem obi ampe wasem because nya wo ye ne nye ye ka hu ne di anya ntare hyem nyina wote congregation no wata diuni ni padom no wayi ne funya ni ye hu ne ye de hye no atitirifo bi tetewo esa wo mu monitor mu so na se wo ye nkwase atansa na ba bi on be hye meeting bi e be pam diuni amma sole ba bon kaye e ma wan ebo nkaye uyam wuro so ba akumi hu se bibi pese ekọ sole bi wana ato aye dududu uhunu sole fira konwa ne so no ato no aye ne mfusire obi anim ne arbo se na machetre ni ye de kwashe gof besirawo egu animu ase wasole asole ho afesofu preacher that side ho ntimi ma ho ewo ne hwini mo so oka asole no ebe bibia ho ntini ogina this side nko uta no na apam no di huni ne no ka ho bi me pacho ubobusi a ye dua aka hunidie ho bra kwasi na nimo nyame nsusu ne saada obeji ska nyenne afa ni monyam na ekono di huni kakra di huni oji ade ne wa ha o hye ne bo bibi ya afelu akọ obi osapo wasem nchen mo no 2 weeks je foforo kotua we ntam na edi huni enru se we de mra na osika na ma akọ we ni obie ma onim sa ho nche na aba ubo wa so osika na ba na afa so wo afiri wo hunu kwa e fa so bobusia ne kwa e fa so dua enu so ama unni huni wo ntam ho wa ba obi abosia si edu omo ba na wo tete udimi utentam untimi ntena di huni want to na do ti kwa akoto kunu boso oso pampam kan udabi aso pese oda be ma boso be ma fa waji nyina ase kire anu no wo pampam bon wo bre
sabi nem ponche kura okosi senu goto uvu awon te sa sentri bi omu nyina sa kire o madwene omu nyina top afunu nti ye wapampa mu ye oyene ye 2 weeks bia o sendini on ye ni kunu eskandinya normal 2 weeks bia no wo twa wo hu ni onya na blabo di hu ni omuna samu atu ni chen kama ene ba ye hu ni wa hwe no ke kama esa wo bakura wo sutimi sia bibi kakra firi wo sa mo nanam te se ani gie ani tie premai obi ahoto mo bondodo ndi wen ko wutirim etu bo sa nipa wonam da bi ne huni mu bono ono ara ne ma firi ne widiam ko ne dinimu a obapuru ne hunim di huni kakra bere ni nti metwe mansu dia se ba to di huni tiawa okay sa broso metia free baby okay mami tia yanko eni Oforisuo be ma medase na machia yetiefo nyina na machia akwese Sompa nso ene wo produce show yi mayen na Oforisuo be ma ewiaso we na ahudide ho no se wodi ohuni a etimi boa wa brabo no ene ema nyina etimi koso de ma etimi boa oman puntuo na etimi aboa oman chichireye ema aban no ense sika pio betimi de aye mpuntudwuma de ama adehye wo ball asesa ho aban na ye bi ebi wo ho a wo yiyi akwan no ayiyi gotese ahodo de ama yen na so tememfo ho ne die ya enkoye nti oba bi ya woton kokko ene nkate wo kwan ho wadwa ne board de ya watoto awie ubehu ane se wajai ye fine sen board de ho no e de akwa akogu gota ni mu obi wo watoto aburo social media na nse me kohweye ababa wa bi ensu oto kakra bi baabi ototo aburo hu se wasese aburo ne hunu ne nyina gu kenten mu wakwa akoto gu gata sinim enti ensu ne so kakra bi a some of the flooding series I witness wo mem ha se num nansen obenwo ya se enso kakra bi ato eyiri dia fa nkofo we se mo enso eyiri dia fa ha se num ama abekọ some of ye rose ne kura no behu se na enso eyira fa ye rose ne bi ye friends se pe ekwan yisu ya se num de bi enso beto bi an enso yiri fa kwan ne mo ho ni nyina ne se ye to bola e de gu ye gata se ne enso ani mo enu ntimi muaye abai ne boka twitwiri di kwakra ndro e de basa be ya typhoid ahodo e na afe ayemtu ahodo nso no ye betimi de asi ano kwan all because ahudidie na enye adwuma e wo ban for ne ntamunte no abribia na ye sesika unnecessary ye wie so na de ho so bo no so akwakobo aban ene ye ka kire obi ase Methodist kwanhwefo ba kwa na ye frɛ no John Wesley ona ya na ta ka asem we say power say ahunidi owe no se wo nyame sompa free word no ene wo ho cleanliness is next to godliness enti ye ka kire obi ase wote ho aye di uhuni oba wutie msusuma wasimfu oba bi wo ho na obie nase a Oforisuo be mate se de wo wura kwa ye tu mu je se odo nsa ba be man san no akonase eyampa mema bi wo ho anu so panwi but hukwan ya betimi afa so abehyevi ama na ye neat wo betwi mi wunwi ne so kama na bibia akoso bema bi nso wo ho a wo panwi obehu kwan ya obefa so obeyi wase fine na wa mu ase enso so no behu kwan ya obefa so a wo bedi hu ni wo ho Oforisuo bema emema ne titiri won so ne ya ne ye ka e de agu ma ne nko aso bema ba ko betimi ahye na se bema bi wo ho a obetimi ahye boxer ba ko for best 1 month 2 weeks 3 weeks na da so hye no what am I say na se e bare emema so ni adaje okwa agya na so na so ko private a on shut down for ne nsa ba ko no say na oh yeah so de kwa otu ano kwa de kata ti ro no so na de fa otu ano kwa ra otu ano kwa pepa sabi agya na na wo otu ano nyina ne free wo no emema ni adaje sa ofa ya no de abolebo ne to no wakwa ne baabi eti abasa boxer no wo hye biamu na ekohye utu mu anase bia utu ase wo no wo ba hu se esa tete agyanan no Johnson no be Johnson a omplo ne be memo eno ane se wo den shem na Johnson na sa ye ne be memo onim so akọ washroom wa Johnson awie mankwa na yisu friends tissue wa bla yakọ washroom awie eti mema no so munsua saade no na munya sesabi mode ni nyina guma no so no awia so asa akọtwe mpana sa wo na chi Erade amabi no mo bra mo eti mesra mema no omo boxer mona samwa so show manim
atom so ye eto for be ma me de ma no si na maka kire obi ase ahonidi owe no ye de mo dasani bia se wan kasa crowd huni a anytime bia no feel fresh wa honam due mo eto da bia obi wo wa be hu se ose me honam hyehye me ehuro ye abe for so be ma obi wo ho ba besia wadwane anopemu obechi na ma so nim se yase no naturally sent wo ho dada no baby ti dwom na wo kɔ no oba ebi ti office ye beba anopa obehu sa na dwokonkwa ne ye kofi okɔ ya na akobiri ne ho ato bed so no wada ade be kye so bu okra mpa owro ne ho a na mo ase keke kora na wawro ne kora no etimi gidam wo nyina na baby asai yesre yenni ye hu ne eba sa betimi ama ya wade ye mpana twen ene ya nkasa ya brabo no bibi etimi akoye de ama yen na etimi aboa yen ama yen so no yetimi akoye ne mko hu be ma papa bi na bia wo hu shedan koyi a wati ase obuna samuati we sabi akoso yakuma na mu bon wa adaromo no oya obuna samado ochem take bo so oya no ase o ha girls are no ne nsa ekọ e fa sira wo se to di rawa no ashada so ha girl no ne nsa ko na chi no ahwiare bon wa ya de obega se bi o leke so etimi boa leke boa ma oba hu timi sane no eti eto da bia ma ne bi obesa be ma leke no wo so awuni wase ni be de na be mai watimi de na no aba wase wo eti ye ka chom sa awade be so ama ye mpena twen so aso atimi adane awade anasa bla bo be koye e de ama ye na ho de die we no ehia de mo da sane bia ye take ni serious na betimi abo na bibia so akwefo so be ma okay omra samwane kan na se ozudi kura no atibia hu so kwagude no was there. Oh, so say ma ja pade nyame bo ma ye. Ma mo ade no ye wo. Tu de untimi ni kura tibi hwia. Ye mo nya bibia na eso ti hwia. Te papa ni hwia. Anu timi nyu aba mi nyu aba ma tunsuo gu ho wate. Tunsuo gu ho. Na empokura no. De onne ne nam no. Ena nwumere eho na mani abre ba bi atomfo bo no na ho hia no. De onne nam no a ofuru se enka won ho no fanyansa kwa bi efa so ka kire no na onye ne hu ye na abrabo enko toten ewo kankan adwomu 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 yinnie huni ema brabo enko toten hello di huni come on okay yey okay yey ayere ready di huni o oba tiato said me ya oba samwa ene apanfo ne he ga shibia kan so producer pantegi sana ho ye de an ho ye o boduma papa no so ya fepa na no question ese na gbe so on to market you ntia me am to papa oba sha masha e okutwi ofa di huni no question se enka ni wo wiase na bishop Limba ne baba mo asa mama brew oga ti ho fa sabi we come to play who do need that dem e to bi aje so dey asawa ti shop ni mu obetini abi edu be so be ko be wie no ti so ko fa bo nsuofuo e na ma be ba ko horo de mu akana wetini ya dem oh ava they can play express go make no nti papa me o kasi su bia se o ye be mo ba di hu oba di ho ga o de mama aba se o woni bezi ato ha anye egwasie no etimi bo plaza 2 bedrooms Hello, good evening, Papa. Majo so katachi baby afrefre budin. Master Brunina kola ni Jonas Midiwa Dr. Jache. Jonas yanko yenim. We de moka me pa me domo Dr. Jache na me gina ho me timi so bia ba pakne private car pa. Enche no sakwo. Uba ko no bola no de besi ono adwane. Oh. We nyina aya Papa. Nya sempa. Na we de ya de bills biba. Oba nikunu onum jot onum wi anansa ayeden ya utwutwu osense den ya bebon nde so oba nan ka kire o se o bada aya twutwu osia na wa hu asam ni aha o so nimbon a e wo se juice kan sana wa woro pitu papa o tamachi
so we are bemo we are bow wo beda na so man ka kire so onum bon tu esika sana wa repeat na wetua eh asem kase o we nya asem kase ma mun yi anu mame because mbane ka asem ne pa but aya ya mfa na asem obi o ha no ma na no repeat na watua so yi wonum yie ah wo juju se dan ya babon babon hello Osio ye na mo de adwuma dase yeah ni don think kuma to sister festival ba about me ka kwa ya na mi share na share the access okay kan bala ke yana aku ka sia pa na mo ga be no adi huni ni ka to asabi en kana ba dan kana ba no so ko jale onye no mo dio wa ko ke se no ale kata tu na se jade ba ko se na Sompa ya bawa na mane bombo ya ko be no to ka je en kawa wa ko du ko jai ti ana to ko ka se ni ta ti no bo na je ti ta e je no ke ka le so e je ni ka ni ta wa ni se woni be fu ba ka ta mo bo wa ke pa bi ma su ba be tu asu ya no ka mo bo ba e kwa ko fe du ba ni ka we no ko ka no di ko jai ti ba da wi ti ka no ti wo e je no bi ko ko ta wo bo wa e je na ya pa ko fe du na be bo okay hello Fosu bema ye enyumle kaza sundien kanu afam nyina ka sunsun yesemi mama kaseta mama kwase okay Fosu modi asembebo ayey asem de modi piapa na nso nyumle so Fosu di huni ti osole ye no osiesie no ho afana ho ne ho perfume kama enso be ko de fia bobo adu de wure ko no mo nya asem ketwa Fosu ositi huni enne me ye ma no sole otiao oni me da ya ba ko pe na wuni huni no be de tinu adam yinu ni miensa na o pe no Fosu huni ne dia no odin ami shamo pa ne da bia tu amode bre ese be ko nu piapa ame mama nkwase ntian wodi amen hello hello odin baby afrefre ma volume ne confirm amba cho friend ni ni da ka ta chi no yenti o me pa cho we de bia me hemo me ma muni adwuma dase ya me nshira mo kwa ni mo futi se mo de mai we de me pa cho ka tro me kan se ya mo kan no kre o baby o hono mo a wo sisi no pa nanso enyoma obeko fie no ayegu ho no obi hono ma obedidi obegya nyoma ni nyina egu ni nyina nkyira ho ni die na bedi manu si no me papa o masa mo aka shemi me simu ya wase en pasien fata o kaniba me pa mo cho we die me stresse yen kanesa enguase mfata opani ba te opani wo fie na so ya kwala na wo na wudi nse hu na opani ni be hu wo akoreto te de ba ya won kosa amfom so no hu bi menje we de mesere mo sai ana mo nhyene so mai kakra me so mai kan na na mo problem bi mpacho me ba ho na me de me hawa batu anim na mo aka me okay ya de ma na batu dwa ya no afre hello hello baby afrefre odin ma volume ne ko this time wa volume no be rough dia me you afri so ma chimno ko fom my chimno ko fom yenti o me so me de ne amuni bi ni se ma no you how we say mu yi e bi say me wada phobia woni ni ku wo to constant be na me say de to mra na me he de ko no la pera to de ba bi fi ko de ko yi wa ko di ti be bo sumi mi nu ne mo fancy bre ne hu bi
and my mummy, how the city would just share your column. Now, then, maybe one more of Ramapa, when you want to be sorry the crown, and finish also. Who for that says you, like let's say when you mother from a bear man. You had the shame and matter, pin and distress, and they say a carrier to know. Who want to set you off. It means try to a baby among you. Who carry up a baby? So I ointment suffers from a hair when no trust in another. You could not get out why is some of my bear man. It's a man you want to say, you're more to money. I say, then my problem for your papa, Madam Watson. Okay, hello, last caller. Hello. Baby, I'm free with you. Good evening, Mr. Yenti Mpe Nipa. And you made a book. And you made a mother as another power. Yeah, some Media, Asem Mpe Nipa di bibeba. Mema, Jina ye. Yeah, I think I prefer Jana for Penny. I go for dinner. Hello. Hello. Udin baby are free. Good evening. My Joso Katachi. Not for me there. Come pa. And the watch some young Macate Nipa. Asem ni petty no. A citizen pa, Macate with pa. And the number citizen of by a power pa, in Padia. What do I do? It pa. Oh, BPA. And I'm a far on your man and Jam or Chabay with your father with him pa. I'm not in him. Come on. No, okay, aha, ena yedi wofre no enyina besi di hu ni. Eye very simple. Duru baby a bonsuo gu ho. Bonsuo fa gu ho. Pe bibi twitwu ho. Na me baby a mani abra meka se baby otomfo bo a ho hiame ne se so no yonku bi nam. Na hwe na ne ho nka no enye kama. Sechire ka kire no onyansa kwa so na obiti amanyoma akototen aha ne adufre no enyina besi obi ka kire asanteman ye obi kire asanteman ye ototetu bafo ehden na nwumire bebo ye ntabam akomia bi so na yakwa akofa ensem a ewo ho na ye de aba ye computer zo dwedie emra sisi Abode ade Cinema no dutu no oba mi tini kura so wa dutu ayo senior me dey ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wono ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o so problem there senior o see dank proke okay so wonum dank proke a okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame sha mo do ba danke ba ko ni ma du ni pa no na mu na na mu na so mi ni ebe ni o tale me kai bu pa na vai be na suma me jana mo endi jana na mu jan ku na fi ese fitu me top timi ko am to na se na so mi sia dan fight to ke aboa me pa give me na no na fi ma gana na everybody has started to Benre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebiedie nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back.
no many pan show na wo mun sencho when you show you esa ne ma pa wo de esese wo hunti na de make nyina no wo benya no wo Sarako boutique na ni ma de bia e fele de na yakono wo eni ma ne bo da fom se ya tap se yenta de e ma ne me ma de enfada de afempa boa ahofade e be na wo pe Madi ahodo watches Mr. Whoop chain anasa whoop choka biara be mo sesi edi mo ma no pesi ahodo me kana meja die e ma che papa bi say ye shesi awode be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwe anasa wo sesi biara wo hwehwe efi wuti so e ko pem obara no Sarako boutique ya e wo Kumasi Hotel enche mo wo pe Sheffield station ni hwe ni mo ho ye wo bi the mouth ye ni ama na ye credit free take memo e bi free UK Dubai Germany any Miami e keka ho Sarako boutique ana enjoy papa tiefo nyina akwaba eba dwumadie we so eno tie kwa YouTube no Sompa TV Facebook no so ya Sompa TV Ghana Sompa 93.1 subscribe share afufuro webi wontie bi fa free o Twitter no so Sompa TV Sompa FM when dia santamaji atum o 1010 ba for ye be boyentabem ehne ye bo afa ye ko Odifo Summer Council Center or for dear bay and Adano Kodada wire enwaye o taria na afam na ewa waye sunsum ne nu die sia na akwankyere papa ono na sabre ye no ebedi ese Odifo memo akwaba bibia boko de kama neno enyoma be konkai pa o kodu no so ye adwuma code ne de amafo si agye atumu no na dance a ekoso code no ofosi ho na hu say yes nyame tumi ye adwuma no ke nyame tumi ye adwuma Odifo Samuel na otene ka no ene no you have started free baby for ke dwamra office nya brante ne ho fe koku ahyentem ne ho fe papa Odifo Samuel ne nante ye no wa ya bode foforo kra ke memo akwaba yeah bibi aboko tete we de no ke mejahe bobo anu hohuru hwe ene domo begu ho sa me ko me sane fom ho na me fa ho Odifo hu na mana dom pa se o matini amase enema o matini amase se wutie fidie biti se sompa se o tini amase o sabi mpanyimfo ha nya dom be ma mpanyimfo de ade enya abefa nti o matini me biase code ne se mi no mu ba me beto mu nyina unu se na ema bi ka bomu ba dudu bi bomu ba beto me ho na mi wura ma che Odifo me se me beto wo mu na so me de me ma ba me de da chekura na mi bechia no na mo de afa no ma banti na mu hu na ma te ase obi anso bokuta na handkerchief fat eno be boa wo to handkerchief white men feli
visa ade bo hesie nipa afena ya bia to mama nipa te ase odi for the 3 years ene nya asa akwankyere no obutu babu ufra no kwa womfa se ne ye ne ho adwuma ti ne sa beduru na ayi wagye sa na bi ese de bibi 40 pentwetwe ho no ya na obi akotunufo ekom de uzu di obi achi ono wa me na odi na chi no unim de o maame akọ o maame abodi fo o maame hunu nkọ ho a wa akọ fise wanyini unum wadwebo enne kuma se na brabo ne o man Ghana ne wiase abrabo na yebebo no yemfa ni kan mo emfa ni kan mo enya ni kan sa okọ ba bia enye ko ba bia ye ne hunu se emfa ni kan mo ne onyame bo wiase de no amfa ma nipa beje di se na wodi fu eba apom no na ka ani ho enso hunu se bre bi ka beba oni mi se odi for somewhere beba ahembobo ano ejaba family house oni de ntia no wase obeba ne se obehunu se beduru brebi no abayefo be soro so abonsamfo enye nnenko efise wiase be nyina wotan wo wiase besine hweta mo di yi Yesu man ebesine ntimi mo no kwadu na wo kwakwahwe akwa bi okura de oye nkyana wayirem ye kan wo watisi waso ekom de wonzu ye kan no wa hwihiri wa betintimi dem se me wanye sika odifo nka se fabre no wose bra no hwe ko ya befa so a odi sika no bobo bra hwe ye bre nyina ye ya bra bo a ye nhunu ko ya befa so nyame bo no obobi ade oso omeye sa wo yira wo kwa ya me ka bibia so bra wanye sika do so puo obo onya sika wate se na afo atoka no akotobi lai boka jetia no obako no de dasta asase no da ase watwe petrol no ye hoya nyame anya lan ho na ese ofa nye se bia ka anye wu na wo kra no ne ka nko we nya de ese o me kasabre 2 ahu awade e wade na egu na bi ba mi kran ye mi se mi yira ye mi se no mi so bokom na obi anifo asem no na enye de se de ye papa mrante ni ka no mo wale agye no nyama wo ni ase agya mo nam na ade nyame osuro mo enti no o ware wo a ye bedwa wo ho papa na nko bi begya okunu asa ne na twempena na ofram pia bedi assembly man ya hyewa ni munyama rank ne wa gya okunu na asa ne twempena we no kwa we no sofu bi kan se we na ni gimi na ne sei me mrante ne ko frɛ first to bi usoro ma samra on so yotwe ne ka se mrante hene na se mo frɛ mi nya da je na mo kasa afi mo de zero se kan fm no basrewu mo de makotena we fm mo de makotena we na ni yimi na ne sei o ka wi an o ka te no mrante za kwa di atamu ke wi am na ho ne wan na wan na ne kasa kozinti u hwenya me no ma jatim di de na ma me ho wa ho enti mesre ade wo ho yamfom so anipa nyina bedi watam sunsumu na ye weki fise nyame bo ade no ade sansa na ade bechi enti de be ye obi a ye sunsumu awie yesu bewu a ye bo date sunsumu na apie ni so ka betwa fa so ya wie wodi sika be kwa akoto atwena de bi we bo ho ayetimi gi ni sika na ya bo no akomie bi so na sika be se 300 million na akoyira ya ye no sunsumu mfiru ye di watam ye di watam kwa ade bi esi sunsumu ansa na we bo otimi twa akwa maka abo no na obi edi natem fise ka yi ba obi ahunu wonu wahunu wono wahunu ya frɛ nani enti odifo ase wo ba na wo ya akwanche na mawa wani ni bebie bonsam kro frɛ wani a emfra wo hwe o ma adu sika akɔ baabi akɔto ade aye nton a wontimi ada na mesi sa akwa no na opese ubi bi kwa hia ansana wawura bibi mu odifo ka kyerɛ obi sɛ hwɛ aburekye wo kɔ afi wi enye yie na ebeka be mse 2 months asese amena kwa aburekye na odifo sɛ ma afi wi ntwam ekɔ bosumi mienzem na wokɔ osi abontan na misi obi tu ne fo wa kwa man sikara kwachi koma na ho adwunu kom efise okra no ene saa tam ne nkonya me bo okra ne sunsum no wo bo tam bia ma wo ye woda bi okra de kopa bosia wunya enti mesere mu odifo ase osika na wanya no wa bo ne bra wie na to so wa anhwe amma kodu na nyame de ama no anye ho adwuma nyame kura bebisa no because wo kwesere firi nyame ho no de ama ase fa bre wabusuafo no kromfo wa anye ho adwuma nyame bebisa ntesa nkwada me yanam so difo na wo ha ho ede no say nyame bebisa because me di fie miensa na ape obi a mebie ni de na dance ye koso ejaba family house o manhia no unsu bedi bi na unsu ye nipa nyame amo sa se be ye bed de wabusuafo so na wanyini boy 35 years da kere waduane wo 12 years ye kere waduane wanya 35 aka ho me 3 e da kere waduane a wo no nti be yi ye se bebi bewu ana so eye ebe ne ye pa na ebewu ana so no wanya 70 ko 80 e na afi no wanya sika obe ma na sense man mu de be didi aya atranka ebu enya adwuma
intimeso yentam mrantibire ye mu no ubo di for someone wa kire de obeye se wo pa henie ne wo ye bia obi ho aseme na yam de si hene wo ho na kwanya na kwadi baabi mu amutu gold a mo kwa asase no se asase ya mpanyimfo ogu nsa asase ya wo nsanie ne ya gu nsa abobo nsamanfo bi dia wo kọ ya asase no da ho obi wo kura sebe wo firi ho wo fira santimam wo ko tu gold no mfantimam asase ni nim wo kọ ya na funfun na wutu ne pente asase da wo kọ nti wo kọ a no di for some a kira de kitu e bi kọ ya ma asase no na ye ma gold no ko so mienu nyina spirit wo ye bedwane ti obi timi tu ha ne wasa no wonya gold kurokura wodi agorokura amena no ebe se agu so because wo challenge no na akọ no di for some a kira de bia utu kakra bia na wafa gold na wokọ enyame amodi pase ye mebre hwese bibi ti sa amanwo ne pe eduru si ebedi na bere bosoro a eduru se nyame si eni ana no ate abetofom endi nyame amodi pase ye mebre but wo hunu wakwa nkyere a ma odi for some ho ma na nkyere wa wo bebre wo sa anwaka dada wahu eno na ba ku bia na obi twie wom se awudu brawachi se ade no so ati mo bam fifire prom the barrels no what triple go wom se tifu ngo na bra what me macrofash me fie go haya ade na ti mo so mra na chinti me sra wudi agro behwe agu ha bra odi for fa number na to ono amu mam na obi anya number afre o sori ya afre no a echa no papa 7 no ho ye adwuma firi duada ekosi memenda anopa 7 no ho enyumre 3 no wasori bad mo ba na mo doso na 3 ne bokro be mansa no mako ti misra mo hya no so na obi amabo ne bra odi for someone na dance akase na eba wo ka say mba boy bia be di dance okay boy na dance mi hunu bi da oye no say odi for masem wo di menti bi da mitimi ne me yere ko ye nyina ni betie no na obi anye hwe na me yire ni ahono me hunu die ntia me ball no ena o se na o be war no nsembe ne si akiri o se nde na ma adwena nkoso so sa o so wari wiye no o babu na chi no cover na kata wono ewe o se no na ne ye pani ehunu o se sa ma ankope mo bebre mawo o se da bi na doctor akikire me yire na wo de ano o se sa o se ne won kikire na wo mi anhwe sense me guna wade ni mu no wo konya no nyama ba wo se kunkun wo kunkun yes ade no atim na afawia wo kire no ba nanum no wo nanum se ndi mesrew wiase na wo kwa wudi agoro ubedi wa pesi kwa 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahembobo a ejaba family house omra samwa Oforisuo me gidi yeso on se ye hwa de bi nipa bebre ye chinegefo ewo Ghana hanom na ye de odifo Samuel na nantiache ti ye kan nim na ye ka ade bi wo wiase bia na kan de se wo topan no na se wudi na obi nso topan no de magire mu na kan de ene magire sa na bronsam so kan de ene nipa se yen but wasan sisi aso we asema ye kan ampa obi ko ba bia mo anu ti de kan wo sere bronsam te ba bi so e de chin se mo adwen sa yere wo sere ba wan kasa na wo sere na wo kasa no tsase hu se emre bi atwam na wo te se nenen so kura wo te se otunzanom e kan we awuntie wa wo hwa hwem na hwe fresh na enne difference wo me eyesen eso hu se unya obi abone na so wana asante kasa so wana wo fi wiase sa edu me bia nipa bitimi trase hu sa na me sika na ekuta me na doso anana me wodefo na ne de ye de na nyina frem sa e code na asem na ye kana no du me bia nipa ntra ho kwa to anamon ya tete ha na nkrofo bi firi baabi kodivu na isirem ni ade aba abesan ho obi ti kumase a waka na ato so ba besia te ya de bi on de ne dia ye se be kwa kuma hu de na mame ne wo hye sika ya brabo de bi o ye be so de tu anamon keke ampa ko baabi amo enu nkyere se be pese o tra na ase ababa wa bi
ade ana na futu sema na ye ka se ahonidi asemi ebi ho bon ne ade ebi ye spiritual but wonim wo ka so ade ade abrante ababa wa bi ba ho no am wo se wona ma odu ni pam se ya na manfo ekọ no dress akwankyere ba ye no se o mo de toilet so na najo e na da o mo tutu ayi na se tokuro e na nsuo na trefa no wo be de ne ho sa de wi me de me te video so me de me gibi video a videos mo bia ntra so ana o ti wiase mo bia nkonko ho se bibia ni wiase oboa ye be sire tuanamom oba wo na wo pe o ton ayento wo tu kwan nko anu efie japade na de ma sefa ko na babua onwan wo duru ho yo sesefo ena de bia na mehwe abrante bi otu kwan ko ta America krom na sebe obi kaneka na wagina no se wo ma nisika nko to dwen eye kwa o ma bone dam enye ize nipa yiye yo no eye bronsam ya uko so ye ne kra ye te wo de wa wutie metie sase mo ye wunwan ma na o mutifie edumre bi na wo ko so hwe ne ya omo ne edan do fa so nani masese eka obi nku na nkade bia wo fom mesre usika na ekuta no first na do so pa na so te ntra kwa bomodi to na mon kopa kwankyere ukodu no kwa kwakwaje ukodu no ne to na mon na hai maka cho se an bobo ano ba bia ni wa kromu a wo kira korakora na wohu manjia ukwa wo duru ho a ajabe free house wo de obi obehu ni bia me de kora da na me the filling station na kiro filling station wo de ko ho wo so pe sofo odi for Samuel akwara obi a bet match se ana de friend number na ye de atodwa no ne bomo de ko me santra ho kwa oba ho ofe pa be ma ye ne nyamfo pa so still diska wo ma me ho nyame amo sa me sre opi ade ni go sika ne ho ye de sika na ma sika bi ye de be ma bia na hye oba ho ofe so kru hu a na ne buafu e de ade a awade na akwa no mo mpreso ba wani so no ye ye yodium yode na se wo se nipa bi so hu ena akwa awade na se wadi bi na ma ne ba ne be ma ne besa ye se dabi mo bi anfa bi nka ko pepa o manim munya ma o mo sa wo nipa nka sa wo to no wo hu se bibi wo wiase wo suro wo so te ho ba mo di to na mo ko di fo sambo wo ye adwuma na che pomoden ko ne nko trase wo de oduru ho no mo a pomoden odi fo maba yedi na hwe no code no wo se ankachifu no on ton ne ho no abeka se odi bibio wa fa odi ebra ne onye adwuma ne mam oton wa ye nto mesrew mo yedi makogu abrochi a se bempredwe se na abrochi na manipa onkan ko ekwa animu ene obi so ho no wo su se opetekiti di aba adentra ayasa de a abusuan no wa mabushana kwa anya accident o bomodi tua na mon me de bia makachos ni pantra okwa tua na mon me ofoso me tuoi se me ko baabi na moto na wo na me di na babo ma me di se me ko mpaebo na mpaebo na wa me di because ni pantra okwa ye fie mu nye adum bi na nyankopon adum nipa ene na me wiase eti bomodi unwa na hu no adafo na hu na won one make no busase won ka ne kura ne nkyiraw bebi okwa won ka nkyiraw won nanim bebi wonam tie besre tuanamon akwankyere keke ko di for Samuel se wo akwantu wo abroche se wo Ghana ba bibia wo bia bomode ko no na number ne bomode fa ebia nampa unhu fa number ne nkyere odi for fa number ne tudwa 0246 71 Yo kumase menshia ahembobo ana Jaba family house. Okay. Second ayi obabi be di adanse na anu. Wo so ton ni mawie bia so de okopa bosia so no de akofa bi. Na yedi dwakwe ni ma na di kwe dwakwe echi. To so te ye nka wo ha no. Ene wo ko odi fa na niam na nkasa na ya ton dadaw. O ti wo kwa ya ton o no o niam na ya ton ya ton sunsun o ma to dada menasa aje hu sika ni amfa bi ansensen ho a ena wa nkasa wo kwa beka hwi nim na ya ton
me ton ne ma sem kopa bosia na obi oton na se kopa bosia na ewie di ni sei na odi fo ya kwanche ma no wo se no wanyi hwini wiase wo se afe no hunu se wiase hu papa afe di esika na gina wo wunti meton biem ba bia afa beton no odi fo asikwa no wo se no oton na kopa bosia na ma wo de ka ama otudi fo chana kwanche no afa oton na nsika aso de nti ama me ka we ni se wanyi hwani a hwenso nyiwu ni ewu na nyankopon abo wiase awie wonsi fom mabo obi aso wo so nsa edi nkunuane abesi ho o ma wadwene ene wodi niema begu wiase ofa ha obisi afa obisi wo so mfa so enti ono na papa bi anka wo so de obebu se agakwadwo so kura se kwa na wo kyerɛ na wa ankwa wia na ne nkora tena wo wen nsa mrante wen nsa no du anadwo a o ma o sere touch light on fama okay wo so sere we wianti build for somewhere na shia he bobo ano na o ya kwantere ma okay odi for Samuel na mencha boy bi a o tie mu pa nti na ha na mencha na fa friend safo kantanka of Madio Pankro no Roman mission house ho e ka se zoom lion na ben bola no ne nkoda nyina me yanche o nya ne kofia bilo okay enti be ma ye chia opa kantanka okay odi for chia obi ofo chira yambo agya kokko na so o kuma se men hia hembo na jaba family house e china de ampaye bedwa nyameti ase yes e china no papa akukọ de ko code no be ye adwuma na code no nko na ye adwuma die na ni abre da bia meka se de ni abre na emra ofo chira yambo kokko na so lawyer Delicasanti okay lawyer was so hwemo pa on the debut of adwuma die ni agro ejaba olumai ejaba family house fiura no ankasa mam se wa so chia obia ya ka chen so ya chia ejaba balumba so se o nkomo mienu bi ko wo bibi kan wozu nya ya ka cheni panyina nuanu aka bebiri se abrabo aye bor ye mfani kan mobra ntu ni pa hye saade ne nso na emwa minimo bi a okọ bede no okọ ye na nadamfo mpana ne ye lenke ne ma no oni ni hia mba ko owi wa maniska okọ onimba bi o eduzu wo ware a be so mansachi yemu ze sa be na ba betiem so ni mi hia ba ko menyem ikumkum na damfo no lenke ne ma na aboa no ha na bedu sa mpempen so ntu ni pa spiritually kura na woni ni kura physically ni pa ye bofo ntu nante abrabo mu a ozo hu ha wa besi amante hunu wanim Kristo se onipa susu ba bi obekọ adekye nenso na muntu ni ye urade dia it is a spiritual year Kristo fo ya na muntu ye urade dia buza se omo so enim Satan no omo na muntu ye hwan dia ndi ye hwe ne ye ma bi nso na ye hunu ngofo ye spiritual ngofo de se di for samura ye tuanamo hunu ye di enim na aboa ya brabo okay yani odi for Sompa Prayer Council Center na etwetwe komo no ochana ye komanhia hembobo ano ejaba family house na nyoma enkonka ye obi ka tira santiman ye obi kire asantiman ene anwumire de wo ba no sabre producer ma wonya na ye fa ye story no ema ye tiefo dodo no na etwa ye so ye be show mo bo se ye obi ka kire wo mo every say na semo ye de eba no asisi sema pomente me ho ase eno na de bedai Sompa Asem Mpe Nipa ye pen pomasi bere na ye de ama kama ni nyina kamfu ano asundua bua no ene yenom na santimam ha asundua bua no ene yenom na Ghana mam ha asundua bua no ena yenom wiase afa na nyina ama enwoma akonkan ama dwumadie we eno tika kire obi na obi so enkan kire obi se ya ye yirede ya ye krado otententu ye baba boye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom de ben ena na da ya proso a ye de ebrew ene anwumire ye obi ka kire asanteman ye obi kire asanteman enya asem keto akwa producer mo kan mo na nyoma enkonkan ye kon akoyanim ye kon akoyanim ewo dwumadie we eso na nyoma akonkan de amadwumadie we dodo no a na sabre no nwotwe abapa ho sima aduasa ensia 836 amanfo dodo no a na etwe ye be me na memo akwaba yejawo kada chimpom te sei pacho boko udin ede sei pacho mididi Amidu Isaka frihin na baye pacho kuma se ebo ho bom so wakosam ne sei a Osei Asem Mpe Nipa yenko moa na ye ne betumi aboa wo ma sem de boko na nye boko sa e se midi me brand mi to asase ma no to asase ni wie no e ko se kwa ya adwuma na nse ho sem kedekete o to asase no wo fan bom so bom so wala be to asase no 2 plots na e be to asase no asase ro no ni nua ne neti
ono no kwa ada oro man nya asase obom so toya ya si dan team ena obesu che me say omonya problem na omo asase wo di omo so mo ton na omo solve mo problem no ti no kro omo ka kire me no me so to me brani ene ko asase na kama ema ene kas kasem ne chies no echi ene 650,000 ene echi 45,000 ene ka 20,000 ene so mo ka ta ne ba ne do mo balance amomo to the credit this kind of ma omo wie no omo ne ji ko tanua me twa 6,000 blocks aguso me to foundation ano ma me best of me say asase room my for there and I'm afraid asase ro ni mi ano e no buy e no se osere me amenja adwuma me so there bi ase ade amo se bedwuma ya adwuma bi ja yenye yi e na ne bra no Daniel no frame ka yem se osere me minjai na omeba fia ma ya ka asem no nti omaba for good times ama bebra panyini kura abetina asem no na mpa ya cho say yema afinu ko awie so me 2019 eto asase no say 4 years ni o freda ne bia e wo court e wo say onya asapo bia kan kire ska no so no e ko ji loan ne bia so interest na awie je frɛ bia ne nua fo yima no ene ne nua ba ko frɛ no kofi omo si enko ya adwuma ye fa bochofo no mo ntai chi no ye nya adwuma bia nsi ene say ya ho ne abetina kromo ye sirefo ne abeto asase na esi ye nye ememasem bibia ye mra ntim no fa krata ne ma ye ne enko ya adwuma ena asase no court ne say obeto ama wan ka court asema nkire ode asase no document ebe kire abakọ building permit o man pontin ya hwe enokura say my permit enokura ka ho ne meto asase no afi dia court asem ya ka bia onya asaba panka che ono kasa kwa no akate ko no ama me bra mu fui pa say ye me masem so dokura ni me masem na twam bibia emra ya twen ache for good years ne sesa ne baba dam na maboy asase no na eda Sompa TV ne so no na ma hu se blocks bi tetete ho blocks no ni na ye modia ni na 6,000 blocks e bi cry right o so moto asase ni firi ho aho Daniel Osuo o ye den wo ho o ye dikru no faase ai e bom so dikru no faase ne Daniel no na chese o fi adesibusu anim pa na plot no say hin for dia so no ane dia ne wofa na de ma no ne wofa dikru no wu no ene de ma no na mu dueduem kakra hu se ne wofa na de ma no eno kre o de building permit ne ba hwe ba me hwe ne die eno kre ene dia onu ana ma mu bito ya se sabre mu fie siso amote so no eno ye ni nua yima tinacha se monye gidie kakra ma wo mu ama no pa na moko okoye adwuma amanfo bi ba ho so mbepam ana ma me ba ko pe ne ba ho e ba ya so asase ro mai fo dia ma me panyini o ba panyini so die yentimi ni doka ya na me ka se no o bibi kan ne nua Daniel ne nkoka ne de adwuma ne yeye sama me no ba ho no so firi he on so firi ahemfie on so firi adesibusu enem firi ahemfie ho no si ruma afo dia pa joy na motu ana mako ruma afo akobusa wo mo no kre any time ya betu ana mo se be wa ko hu ohene no nkrofo kra no menya ka che dane mo a om se da bi da hu hia om no mo etwe wo dia na ye one plot two plot wo ruma afo asasim ana se two plot no se ye ruma afo dia esa mo pesa mo che se kan tina hu ina ye ruma afo ne dia ana mo ne ruma afo na kana ono ne wofa na de ho na che ne wofa se Daniel no ti building permit in dia Daniel ni din e da so indication che sampa no wofa na de ama no enne ma nya gidi de to asase no na obo Daniel no so ade asem no ka kire wo ono so ka se e ruma afo dia ana se say ono kwa so e ruma we member emre bi ho asem sorry ma o ma so ho asem na wi nti ono mu ni asem mi wa asase na 3 plot no wasi dan esiso ane da ko din dwegu sama ndua no kwa pro but ono dan na chi kwa no wo say ye project fro e woni dan na chi ene de otimiye ba ye de be ko hu bia wo say nya abota asem no court hwana simu nya abotre Daniel no yo toma wo no toma ye no asini nua yima no ene ne wo fa ase ba ko omo titru ene ma ye to asase no omo ye no mo te kama eno mo nte bone ye bibia afi bia party a ye invite omo ina ba ndi eno mo nte bone omo de time bia omo se ye nya adwuma omo ta ye cham ye na do o to ma no nim se wo court eno to ma wo na me drum nti ase ana se o to ma wo kire ne court wo time bia o ka asem no court e ja botre ye di bem time bia omo dane no ma no na so yimane ko fin de time bia omo se ye nko ya adwuma bone bia si omo ta ye chi
eba saa no wakọ abusua no mpanifo ho akọbusa omo plot na se no kre Daniel ne bra mpanifo of adwuma ni picture mo otu na makọ mu na ka menya abotre me so ne bra me die ni ato asase ma no esa na mintimi tambia so nyo bi ko jimi dia obeka se mabona aboka na mama na tunisika de agu oro so jimi di say sa plot a ye ka ho asemi odi se ne wom plot ndi me nwan de 2 plot to ai na che se unkura krata bia bia eno ane scanner ye de ma no krata receipt ha ane bolete to say skase de atwa na che se se blocks yukura egusu yi no ekwa bi so no eguni ba bi ye ka se plot no fa ho krata brantunya krata bia nya danse ni hwe ay asemu go e ka say scanner ma no na na wa mana fa krata na ma ansana watuaka nokure ni se le sije omudi no eti ni se bia ka mo 45000 ni mo nje mo fa krata na mbre sata no se krata no ewo cancel kodie enti omo cancel mi wo ho enti ele sa na o de ba o meje ne balance 20000 ma bo mo ase scanner ready mo meje musika mo fa krata mai oka se ahefo ene sa abusua no ne de asase gina court o se ere court asem na Daniel ni nwa yima mo omo kwa nanim onya kache ni bra juma no ka ono se nya abotre court asem wo se wo court bay ai no okay ya twetwe komo mra sisi ha mate hello pani apomte sai hello apomte sai nyame adu na so dia kani ya frame of so dia kani ya frame of Osei Aboagye me ne wo twetwe komo e wo Sompa TV so wate pai of Osei Aboagye me ne wo twetwe komo wo Sompa TV so no so frame of na do na frame to ayo sabri ame ne wo twetwe komo e hefa na we wo bo ho wo fio opani Abrantie bi di asema bedan ye na hwehwe yaso kakra na ehu behia se ewo se ebusa ho asem abrantie ye frɛ no Amidu oso Amidu oso beto plot wo ho na yese manso wo so ye wuru ma plot wo yampa opani meda waswai na ma chia fu nya na ma chia me ire oba pa gisi why nenye hello ye ti opa akatichi na Amidu ni pa ni pa na di ni ma na ta sa so na bra ho na bra na o ta sa so no na asem bi ani so na plot ni emi na ebra o to wie no ana bom so hina na o se akoto si asase ne ne dia nduma sa no o de court Kumasi High Court na transformer nti ya de mo 55,000 Ghana cedis ye ti opa e won 55,000 na nti 45,000 Ghana cedis na amame mkwa no paso de enka uti aka wia na akoso koye adwuma but o ma 45,000 ye je ana aka je so mutu awia nzo mkwa so na bonso hina na o se akoto de court ndio de court no 4 years ni atem wo court emu anyi ana e che so mu nya abotre na o mu wia otu wia ya ka ho asem na ewia so no kwa ba ko asem ade ba yi ni am ya dance ni sa no wankan wasem bi ankyere me ena nipa no woto ade wankan wasem bi ankyere no edini mi kwa me di mu sa so ade ba ho a ena nyime ya mo frɛ me sɛ asem so ya ba siri a wusa me ho asem be ma kadachie enti ekwa bi so no se wantua kakura nwia krata be na mde mana edi adanse se empo sika otua no wantua nwie yabo krata ekire se sika se no de amaye we mu tua wi a asase no ya permit
Can't say I'm a pure. To just the one cat in other man. Eti sa nwumre de na pese o kire se ontua kanwenti na okoso ana mo be pam no na anya ne pam no hefo ne pam no na se akoto bom so hene ana se asase ne dia ani yasusu nya ne dia ma na se akoto de ko du court o de akoko tumpiri nya court na gba asem egu se court no to asu asem court ni one in Ghana some. Ghana some ay day. Oh, set up a some cocoa. You need here. Somebody to say better than say, you won't do not ma. Oh, by our phone. It is so far no Sekobase or the Sikano Soswa more than Krata Abemano called to the as anywhere. You are a crab. I found the cocoa. No, you catch your almost ourselves. No, not to. Edi abegbomu nti ekokot eno mo ka chia na me bia ni mo se to mo anya asa so mo sika no mu nya. Hello opening eti so far no o musika no mutua de ma mo no ewei la jode o musika no mutua na ewei o ti so hene o musika na so mo ntua nwie and I'm said, the mamma no away. Away, ho. And yes, Fanadia Manuel, now some fun. Sabi, I know, Tiadamao, Yellow Tiadamai. And what they are some other down. It is kind of your way. And I may say, yes, Sabi Bia to be channel. Pound channel, Nina and my channel. My channel, and Untino, ne blows no Baba Oforisuo. None is Nisika Bedimono, 1 per month. Fancy come on, I'm a consumption of Manson. I'll pay you kind and tell what it. Fikakwa in here and Sama. Oya, when you found Koto, Bajoti. Osei. The physical acquiring in here and Sama. Osei. Hello? Sikano or the by him fear. Oh. Opening. Oh, Yama, to me, Yaw. About what you said. When you talk with Vicar and the other man and what faster than and what the man says, yeah, maybe what dance here. I just can with Chama, and now what's a Mate. Nasesiano, not just all the Bamanda Bay. Oh, the idea. Also, I did it. Metro, opening. Metro say, my 3 months, oh, my Jim figure. What I was say 3 months. Na namunim sa asase na nyamodia na motoma no anokra nyanyansa kro no opani yanya akromfo uti yanya akromfo ene yanya sabi yanya am Roberts ko ya de tie bom so ndukra bom so ni sabi nsami ndukra bom ni pen pani ei unim se unananom agyawa japade unananom ama wonsase na so asase no abakọ sempa e o se ka hu hie ade na so ko wuram na akoto bi azase e mama nso ba so Dari o tani ento bi asase mpa cho be pa o padawruma se asuma o ke se e sia asem na o ka dia meta se e ma dwunu me mfo so o baba be he ba bi asase na da minia se si e yo pani ei se kokoba ne se court abu asem no chena na wa mu amamu de na abaye asika na kodi ahimfie oh minia Mpanyinfo ti so nya adaji ya abuantati a owo ne nso no asam no na akoma serve na akoko including Supreme Court to club guamaye nti asa Supreme Court to club say dia na ebom no esan say wo court kutu mu mpino wo muaye no yanzu fa Supreme Court to dia no to so say o meya adwuma nti na say o ma sa court ni nyie ansa na obeya adwuma minia. So far no asase no ya baba hwe so hwe TV no so asase no da so a amanfo kura ehwe akufu adu right ntimi TV ohene amanfo de Asem Mpe di agro akufu adu right ni se TV adu
Pani ya fancy awate. Hello? Nyame adoma ye beka sachina. Why? Dada. Ye beka sachina pani. Anye, nyame nka mo fa awate. Mi ama wo se Ghana no edu anwumira empempi no mrante ni bibire nkanda. Ai. Odum no. Osei. Nyame nka ho. Waji atum. Ora di Jacobo. Asina na do dum kania no. Pani so far no why wa adwene say uji scan na bra o so mo fama. Scan dey time bi odo ka say onu say enko adwuma. O meta ya chia ma ya adwuma. Bibi ansi na say da bi. Amono fa e crash na mo pa scan mai with interest. Bia sa no waka onu yima no time bi o ka chem say me dey men ko ya adwuma na me fa bodyguards mbra onu abeta ya chia ma ya adwuma. No say ho dwo adan na wo de matwofo na ekọ. Na say da bi sa ma na twam. Vigilantism matwam o. Ai. Na me ka say ana wonim sa. Ka say me muzungu ne wo muzungu ni akola. E ba say me fa kilesa mo kiles bi bro ho. Ne mo sa ni mo na twam. E fizungu na abeta na e pasumdwe. Ani akotena ho. Nana no awoka se o claim se asase nye ne dia no nana no mo akọ no ho pen. Nana no kure ne enko nana no ena ka me ka se se bitu na makọ no hene no ho a na mo se da bi me yenko. Ono yima no oye bia o se me yenko. Me kura kwa kuma to yem. Ade. Kwa kuma to me asem wi na kasa no jesi bowura mo tententu jesi mi wuram kakra wo bo no hwade ketua bi kakransa o mra samu. For sure mama check here do gas papa ya papa mpacho na nie fikakra papa o kasa ye na nie fikakra 45 46 oh sane o kwache so kwache biasa for sure I say the person kan say obenfo katacho kan say asase open ye panke to fi ohene ho na so edu mebi ho ma ya na nyansa ase bebre bo a ohene ne kwa timi de yibi ma akola bi odi nachi se ba se wo ton a na pepa no de ko ohene na wadaro ma me hu ba bi titimi nti asase na ode ma me no me ton nam de ntino me pese wo sign paper ma me na sign na adimu a ne kodu ba bi ne se makase edu mebi ankwankwa no se esie se tokro ba mu a ya na abo bia sebe ta wuram na yenwa ba me ye ne kasa yi anadwi se obi etie ye ne wabre anadwi pa ansa na bia wo ko ni fi wasafre wie na ya ka woni bebi wona nam oh yeah so no nkase watwetwa bi ye kra ye hu wai ye kra ye nim na o ka sembi en na asem no eye mesesa ye metan kakra se sika kwa himfia ensama pramena na ne konsa sonso no edu mebi a saa ebe no ye obabi ebu no mi sika mabeto asase ewo mo ho na mi sika kodi waka che mi se sika kwa himfia ahimfia be na mko to sika no ofosu onim yenwa be me nko no ho kakra edu mebi a we nipa nya futusem se woni asa woni pepa woni asase wo Ghana na wo asase kwa na yeje wo pepa kwa yeje asase na funsem wo pepa no yeje asase na funsem Ghana ha situation na je wo mu no ayebuga wo tedu mebi a nipa ma mani na ho me nya obi akwa na oton ade ameto ye nipa bi wo ha o ha sika no oje akore ti asema wo kan yo ye busa ne se sika no ewai wase wo ho na je se din fiedu na sa manso no mo twe no ye ntwe wie ya onsanka wasase se ne nkasa ye mu kire se asem no court akodu Supreme Court eti yanya yi onu aso na ka shiro se kokosi na o de said body guy baba sabody guy so mo de baba no wona betu aka so mo de betu amoka eti se no ye papa wo kire na se body guys ba na ntokwa se kan twetwe ko ni etwetwe obi si kan ya na wasase ba kwa akotoye moja koguso ezi asase material mafo di mi wom ekoya na bi so bam na me de kaka na me kan se obi obeba asase ni su bia no wan kasa kra no wa wotu osisi ano ye busa asase de na chese wo dia mame musa de na chese wo dia blog na gusu ntia na
Entwa yo opani apete sika de to asase nya apete sika ye be sere mo amukuta sika mo pa asase ato mo to mo bo awa kwan bi so se okuro mu ben kuma sika kakra na hojo akokoto bi de se kuma se choki se wo hwema de wo kan na sema wo bu ani ni timu po nyina ne se sika kwa influence ama wo bu asem na wi o ide me papa na sem bi o ka bi o na mefa ana utie the way we see kasa ni ade on the officer anadwo na ni age bebi wa kwura se bruki osum ni wa kwura ni wa twa bio tie sem o keka se we jovia sani pasa o sika godi o na wo jia bia obre on fa hwe ho wa bo ni wodua opani madaroma ye pese di obi nwatwa ene hwedi mi ayekuru ene obi kutasika ekoto ase obi daadaa no ene twisan kakra abrabo enwo ye usi dan ye ba twesa kaka se jata meshi nipa nya kaka ti se sabe kwatwa manza open na mare e wa sasese mo ade na wo ton ne ho nyo woni pefe se manso da so but akabia ni jata wo nim krom ho enti de da no nim wo gisika no wie pe yese redo no woka se sika kwa influence ama sa bewe no ya be sere wo ya be sere me de bia me ka wo be tare afidie we so now kasa wie na akọ na akoda no da nyame ase kyesa aboto sema ubetie no open patcho phone no tumnimaye yani abreo aboto sema oba fidie we so a ubet won hwe ya ubeka sembi ama ate abefo akose woni wache obi kwambone ana wache obi so nkwezi wobi wo hono man sika won kan kire o se utimi kasa asem won kire se asika kwa influence ama what do you mean na sa ne abo brasa ko bia yeye nipa beti kroma afa konfo bi sika na de papa wuken sika ne wo hia o se ho 3 months time o ma 3 months time sa sika no mo de 3 months on abrantie sika e wa sasibu a wo mo de anu mo ni sika obi won so de takashi na ekoje eti wo ba on kan krancha oh no aka cho me ne ka chacho ko babi papa obi na me fa de kranchi ye ko ohini wo asase ohini na to ama nipa no enko yie ti na de bia wo fidie so ka chem se adwuma we ye na adwonkwa na ye adwuma wo awianya ye wo ha bibichi wadwe so ade bra papa ba ha ye ne wo fun yi oh chana fo de umia na wo dum ne gua no so ya asem wo so ya asem chana fo oh ene ka tacho ko he nipa ne bai wo ba be sia wo na nani bu no kondo se asase wo ye na yo pebre yedu nsuo nu asase ne so no annam sabe nyankopon intelligent odama so obi o intelligent bia no so pesi no fo so obi to nsuo ma asase ma wa nwura ne wo so no e so hu yedu wa pens nana na se bebi wato ama obai ontimi sidan e nsuo wo so da bi nipa de pam nsuo ti asam no afei wo do na mia wo se ya na nsuo fifi asase ne so ba opebrempo edu time a waje oba ne sika so ye besre wo mu a monye bia mo koto asase mesre wo awutie abrante de ne de aba wo de aba ne mo wo a wo kyena wo koto asase ya ka cho se wo ha fita no pa ko se numre ade bia wo ye bia wo de bra ye moto ontetendu ye bedu wachi se sanse mo nka wo be ka kire mu bia blog na wo de akore obi ato asase wo se mi twa blogs eno na wo de eden wo de kanta asase no da bia eye paper se wo de pani kokoto a udu koto bia bedu bia e de ne chese asase no wato e de ne chese wo de a wa ma ore sika so akodi wo e de sa sika na akodi wo paper ye ne sen opani asase no e kwa bi so no wo bu wo friends ya shop wo price obo nanso wonya de abai me gidi se sa na 3 months na wo ka no eno kwa edu ho a onya sika be afantua sika no ma chadi o ma cha sika na di ofoso eye asisi se no ma sisi abrante manani na o ade bia okoto bia ye ma receipt bia je receipt ade bia okoto bia paper sem bia je paper se okuta de wo kwa broche ni e ma officer e na che se wa broche na di mu that's officer crowd fake wom enti ni pa bia wo ya de bia be wise ultimate kwa broche with that officer
Won't even to assassin without paper. Paper no cry the mouth crana. And so paper crop. When you make can crana, Sabi Fatcher will be. Makoto assassin. Sikano. Any. Shamameka some to Fosu. Sika de koto assassin. Sabi a mouth paper. A dream maybe a. So. Emma, yes, I hope assassin. Why am I silent conformism? Also more than anything. May you go rap paper in USA Janua, Music and my piano. Will be all with the Mamisicanim half. Yeah, do paper bema. One I catch out. Others and yet may catch out and then make us as me. Others say fitted. Nay, you pressure the others and there and yan. Okay. Eti papa no say friends, I was having Nidino. I know some boy a GB was the guy named Sound for win your warm and conform more papa for Umadu Bab, one more guy named my woo. Tia best say. One more to assassin. Assassin, Untimuko to assassin. Now for common paper be. Yan for him pump and talent rimpo drunk contemplation. Won't mean for paper be and me junk as me call yano, me muchesican of man paper way. Paper assassin and cassa paper and white was a video. Near best. Nana and Aboni Diwahi. Some Monsua. Come a twan and walk of your Aqua Busa Zampa. Nana to assassin when he passed Messua. Necessity. Now some let the moon. Now fear who the air is say I can more on Munko. Say yen the crack, say yen the crack. A Timuko and Madaroma. Metro assassin won't go for you. Say. Nasas no much as our court. He's a court or we'll grow him. Send a yampa, say yampa. Tia Basre. Musicana could do an I say. 45 million, which is 450 million, and yet small, and yet Sikaketwa. Oh, much Eddie. Oh, my dear Arabia. Sorry, Papa, what Arabia? What the no Maguas here? I know the be a gusro. Santa, dear, not to him. So, what they can be. The only case I don't mean that on the view. For sure, as I'm not feeling any. I'm fancy, I'm a fancy. I'm a risk. I'm the Kutia. 21st Kenneth is Siatica expert for young court 21st Kenneth. Name to Siatica Yadiana say. Now, Siatica Yadiano ne so CCF for slim, Onako kum, Nani Akusu Nazi trying intim Yadia, Siatica no. 21st Kenneth by Yen Womi who say Yadi, a friend of Siatica, Yamia Davruma, or Mutuasie. 1 hour card them come, Papsuinano, 21st Kenneth Davruma, Omuna, Wapeja Womo, a dear baby drew Akawoma Siatica no, what to me Akumunuma was same can't say Yadi Biblia. Fruituano ekosu nase we betuase deku na wode amount wode bibiduru so abaso body 21st Kenneth ba ye wagye na nyasem ketoa eche watwe huni laboratory scan ni fidi ahodo pi no massage no enyina da wo no wo ho 15 branches eno wo ewo Ghana member ehwa overseas ene Alpha Radio no na ben hu kumazia ehwa odo ani chirim ewo ho a Council Quarters called Junction wo boase Dome Market ko Popuni Mantam group mu enkranya Dome Market ena bo 21st Kenneth Sunyane Kranza Tejima 21st Kenneth ko sinye mini 0540311311 0540311311 mizo drink no aye ready sa na 5G miza no so aye krado etwen wo odofo Catius Marketing Agency omo ena di mizo drink ena 5G miza abadwa so odofo aponto na bedinto no fa ko ani pa bodompem na hu behia se benum bibia fo minimum no aye mizo drink ena 5G miza ena make am for nam de amawo na sa 5G miza no mrante no kura kire se se wono a eduru ba bia support emanyoma konka yie pa mazinfo agye atum galamsefo agye atum sa 5G miza no manager Daniel ewahwa overseas Alpha Radio enchem hono a yenko na yenko top 5 mizu ene 5G miza no bi ho Beacon supermarket abawa sister sewa ewo post office anomanye Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University ebu akwa yenko to mizu ni bi ebebo yie papa na Sachi Enterprise ewo Abinchi oni VIP car park no na edi enhwani mu yefre na Sachi ewa homatrufo we so 0246270221 kwa achiri company limited ewa Poe Mantamu East Region ko fodua yenkotobi KF Kinju Enterprise ewa Swame oni mrom hotel ya edi enhwani mu wuram na dia kwoswame no wonsani faso wa opamangwa brosani eho na KF Kinju Enterprise wo yenkotomizu eni 5G drink ni bi 3A Eba Center or the 3A Coke Capsules Coco Master
wo de abadwa so wodofo koko no poma to se tueni wotrase a wanhwea no akoyi nkambone e wo baabi a mehuru wodofo se wodi hu nipa de a e ma koko sisi to ko pagya to baabi kogu hu ene ma se ye to koko adrupo papa ye de atu koko ase pa de a 3 koko capsules koko master e na make amfo nam de ama kolina ka ba dani heba Mr heba ni happy dank okwa obenya bi ato 0546107107 0546107107 na nyoma enko kaipa burukutu ya bema nso enso eye burukutu akakaduru eno aye mu ma se tenkom he burukutu no o manfo twitwa bi bobo bi kire se emu da ho no mu se da mu moton se fa okatema so jo eni utimi tibi di papa eno ti no odofo eduru ba bi a ponto no abadin to no fa ko nipa bodompem no na ebehia se mema wo ho ema bi o mbetiam o moni so abiri o mu kaka na nkomodi akoso no ma meka fo burukutu ma ho na nyoma enkon kai emfa ho ba bi atonsa tun se biada okwa pabu biada okwa obenya burukutu no bi na ne wato se ebubu no to ana se wo to bottle no na ne odi ahye o motom no anom kakrakra no obenya bi na enyoma konkai Food and Drug Authority or the staff police so dimayam se burukutu no wa ma ho krata se etimi ton no ba bia oba pemfo ntimi no bi wundi fie wundi wo twefo asam ko burukutu so wate titem ka chro no enti no dofo yenkoto burukutu ni bi na emoye ewo yidwumade enye yakone ensa nyina mu 0244620294 0244620294 burukutu ya bemansu enso ani burukutu yakwantu seminar ye express group wate odofo sa kwantu sempa ye fankoda express group mabu bia kwahwe pa bia kwaji sikani debi ayamafo no adodo no achese Ghana memu ayeden nanso so ayeden kra no utukwa na me kwaji sikadia emwawo ye ko Canada ye ko US UK Australia Germany Italy na odofo do betumi de wakodu asundiem no apa adwuma mo wa ye express group na American for nam dia ma aya adesua na wokwa na express group omo na sabre no omo ha ewo akwantusem ho Kumasi Accra Tema Islegon tako adesua ne tamale bibia ni ubehu express group ewo ho 0249000448 0249000448 express group ne man no yanko ne afia akwantusem nyina enko da no asisi sem pomente me ho ase eno da de beda Sompa Asem Mpe Nipa ye pen pomasi bre ena ye dia ma ya to asase amakwbrane nanso onkura krata blog no de gu asase no so de bo ban ya asem kases pa the nation's anchor obozo me bra kwaku wa manone otie dwumadi na sanso na kodwo baafo nso wo America ho a on so tie awrade nhia no agoso ma he na akwasi busumpra otumfo betwani no mechia no na afi Europe nso otumfo se tumi amwo faase ohene won kwaso isrenhira edema ofozo obibia otie na mma me anita hotel mu nyina tie dwumadi no awrade nyankopon onhira omo na onye omo kase emfa emaye ofozo me papa ba na otabu oso osisiri prisie obi sisi wasisiri bi na sasabonsam kura ne bawu me deso omo ye mikuro mu ntafo bisa amaka wo hakura ya obabi ebe kan zisika nkwa agro na sebe tafrache wasisi abo akoto a woni 20 mintumiri kan ni wachi na wande wa adon sa akoto ne nsa yam zo ano de chew obemia wa mo hunu se wachi ano di na anu asem no wate afirim we nye case kura ne yebe se omo ne se mo mani pipa wo mama ni pipa munnim se mo de omo ka eyetiawa watimi so afra me anya record na atom fra mu se wo de ka eyetiawa omutirimu nya de amitirimu odin omunto case ni mame abrabo media me hunu so obi sisi obi ana me kra akore da me yam na me ya ade na ase wo ton enya amaton wo de na ade ama no ye fro sisi ase 3 months o mumra meje media na nka me ya ka se sabi so obi do ka no cho afi kora eba nanso 3 months na nka wo ho a de na 4 years ni mu anhye 3 months na mfa na ade ama no ndi na 3 months na yeva na akoyira apa ade no de aba baby ya da no wo de abeto asumdi aba wo twe o mansun wi a na wa ba friend yo wie na abeto na boode obende ye wo de ya no so ni opeso ye no atimi akwakoye ofoso midiki atu baba fo ye omotia ifo ya me am wo faze fo efo se e wa abrabo made ya wo si ehia ho se bosia kura na fa wie ofoso me to me proto konkori kenjire yesi nyame afi no mba be otumfo asikurum abusia panyi na wo nyina ametia no e ho na me de da ntimom me ye we bi na emoa ofoso hade nipa ameto no wono na aka sika ni bi
Osime pe wasem se dem si yada tuane kakra Vozo wana mi am ko pe bosia na de tia na mfre na de ne tras na diskele nyina ni wo si mo wa chese wani abru pe bibia ye na me je me nkrata apereko mi betie ma me nso wo wiase wo fa me tie metima wu na kina nko sabeta froche mabusuafo se ye kofa ni onu sitimi ye ni a obako ye se o ye ne ni ye bia because ya makrata ampa abusua ye nkwasiafo enti na wo se mhunu se media ene hono me kama se ma metima kan si ne bi ye musa blog says stars ye mutwagu zuo sabi ye nimsment bo enim anua bo etimi tua 200 million ne boroso etina nka ye se wo besikia hunu se wo de o pipanie ansa kra no adwene blog ho ba before trouble ni ato ade man se okay onya we kura ba na waye ne aka nkakra na ne ho ato ne se ye ye nkakra ba ba sa unye save ho nya dene enti se we twamu a hunu pot bi na open na 300 billion kura obetua half de kwaje bosie hunu se wo wie eno na woka bi ade obi momuka ne ye na da ye na woka eno no eboa wo chen se wajapade bi half na unni control emoa etu omu tie no wa wo fie so wutie no wati ahye ne nso sa proto de wo to atowie 2 unya twa eto proto se wo ye kristo ni se wo ye wiase ni afutuo kase amede ma wunie pe wo hye na apo baako da asase ya ase na sra mantam wa honhom se wa amasa obetetu omo umma metu omo na mo pe ba bia bo sese na ha no hene ana kwamna aso masidi ama wo setena ti wo da o mase no wasere o so nsa ama wo ba gozi se wo be ba be se uvie atena zo eyetiawa na to akone na ne o se wo de na ne de wo mfa na nanu mu kwa invia da o musira asase ya ye bosa empire no moya ne sa abosumsem ndi no usu wusi fie na asase ya nso na akozisi ye edu hunu tete atempo ne fa so anka yetiawa awurade asem nie wase katete atempo fa ko kwampa da ne fa so na benya ahomia ma okra na enso ye se ye mfa so bible ne kan se ne sa aka no na ya wreho wase katete atempo fa ko kwampa da ne fa so na benya ahomia ma okra na enso ye se ye mfa so ene ye ne memeji kenje de enzuo da kwam first nana me de ajamu mi wukura nipa me kra pene so se wonfa no wonfa manfa mamma me no wokọ wam kuno manfa mama yere no wokọ wam kuno manfa mama ba no wokọ wam kuno mommo ho ban mama edawo me nam tia no ko fai abrabo ye woni abu aye no oje na setina mu wona kade se wo ye utimi na nya Yesu Kristo no kwato so bonte yoda sa ya le fo tete wo pa ya le sa okodumi nsuo woni nsuo nya twaka ni obetimi aya ama oba na oyare na oyema na oja hokoe omuso wo omudwuma omudie yemfa ni die mema ne ma bi ne entra wiase no masumdie mu ofoso ye ni ho ye koni dipa afebe yesunsum sam ne mo nya ye ka to nipa bi anza oto asase ehuna ni die because so de also na asum nyame kozi die asase na aso na akoto foundation ndi se ye de nsagu so asase ya da bia na aso ye kristo ni no ya abosum sam a ene mpa cho foundation obedwuru agu because on na o ya asase on na da on mu na enzi na woni so yenya so sazizu ni yesi dan tu kwa se ni die nsagu no ya mamu nyi mfiri mu ofozo ye dia no to njen no na masra brantie bi ahenie woni fie se sa konwa to ne ye bezi wo hene fofura sa won ne nya adwene kura ya atobu enne kofo ha we nyina ba utie papa ikasema wase na abomso yina odi kan enne twama omo etu tim se wo to ye no ye be piri nkonwa no no mo ni we ne twama nso ye mpre ma ne mfa ye mani ni ade ye ne nana ye ne wo ye fie abusua baako unya ye sa wie na musuo nkan na ekodi ni ho a ma me nkan no kura se bi ndiro ovozuo ni obaye wo no ebi ni ode ye omo no ne wo kasa mini wo bi but ni esi ye no ye mpre ma ne ma da bi ya ntwe na mo mani hunu so mota no edi ade ni besi zuo no so ne ma bi enkoyie bia ade ma wo heda ntiase bia obaye de manso abetakre bomzo ye ne de me ame de no sabe so opimzo e mo fa ze de anazo mo anim se evie ni vie edi bomzo ye ne bomzo ye ma de me ame de mesere no ani die kwa so se ya asase won ne se ne dia na ye wotan bi se enkura na di nani sabe nkwankwa na ehunu omo ne yema ye ya onya nje because omo de hye na nya aton awie onye mu nje na asumdie metena ho ye wodi bi we mata wodin ho ebe na ma de ketua bi na di bia be so odin so afi na ye wura opinzo otumfo se etu na ni ko baabi afi be wi ase na akofa asam kase de abrew mesere na ni die kwa so prot mienu de enye asem bia so onim sasa bi ni nua wogya na hokọ ye obedi ade yi ena de amo ampa ena omo ho ahi bi ndi na obeso otwe omo aso a we de ontie no wofa na onyem
na nka ade nkura ne nton no nko na firi wo ko ne niam bi wo de ne nsa betoto so a sebe ya ne na de hye zo etete wo bi so betumanya ba bi abo won sesen na nkofo ni tan ne ade bi ama eboa afutuo de yetu na fa eboa wo ise yewura sebe tafrache wo bie na sum se yi no na wa han na ni nso no wo hwa azanteman ndu betie na nkofirikwan mu mienu bi de omo hawo abe hawo na case ya bede na radio so afi wakote eye de ne ye ko hwe bibi e keka ho abedi akire mesre no omo ye na de hye so omo tia na bra wo pira konyo so omo ye ne de yo ye se akokọ na ye tia bankumba na wajidi se ni nua wanya ne ba bi kọ na sebitafa na ne na bi wanya ne ba bi kọ na de ma omo ampa mo mfo ma so ode omo ye ntwa so se no nti ono omo twini twan ono amfro mo se no wo asem nyansa na namunim mo mfa na de maton a mo mani bakro me fa na de na asumdie mra na fani aka obebo ho bon ba yesere so timi yesa mi gidi yesa de asumdie kase beba bonso ne mpatam ama obi oto obi anso so fa hudi atana na boboa no ese ko basa emmoa said your master to ya twi ye ni bi ya pre edinsem bebiri ne beba afrobozi we di we hotro we koka ne enim na akofo ha bebiri di aba ndi mesra na so wonya ne sa na abrante na omo so ton asase no e be se ye omumu ade position nya kodi obi wa no matter said your ne tie eno na ye bibifo ye nim aye bre no one na damfo ne ko school adamfo na dru rank bi atitirifo na salutu no bo ono no pesa me pagya mi nua we no meka me ho no bae obeso ne ya ye nsina asa ne no mo wagura so na abrabo abona nka wugya no mo no dru ba bi ontimi nuru ba bi enti etobre bi a woni na ye classmate die na so bi okogina ndie wo so be ya akoa na etimi pagya man so gina ye ya ye fie o ye fie mi mu ne da me nkasa no da eno o ma afia wo ne ya afi na so mfa madwofo mra wanya ayo hene na betiri mu odu gen je tobre bia monto manso bi nkuru maji pani na bedi yeso obedi yeso ye nyina ye dia o ya de na nya yanse che ne nkanje ne ye mo na baso na Ghana mfa ne ntuma pamfra e tiawa radio oguso twe manso ne bompa ye ze ube ye kro onwu oni pa bia anso sabe ye do hene bi trusi akonwa so na so be ne soliti afo awon kwanso a gwa honhom abedi na chi no me se mimini modia waka acha na somfo se mi koye wura ho ene yekwasida me kosum ye wura modia wo ndizo bi si akonwa so na afa ne peche a adia ye wo ma wonsisi wansa yi sa di tiny free ho ampa mini ofoso ye anuafo na nka me pra ba ye ho ene ofoso so pra ko mo ho samne de ye atamfo ba ye nyagye na free me nsa kodi ofoso opewie o sam sa de ye me dofo ze nua ne nye di na chi ebire duru na so ba de se ne tam so aso wonko a eba aba enya maaya oyeye nua na obi atime didi kama mo so mo de tam ba wi mo wo fie sa ede enko a ye nya sa de na asum die mra ma ka chem na ntense so mfi se mantun so mbetwa kwachi ade o made a papa de ontimi ntwan sa do mo mfa ni sika mre no na on sesa no blog na ba bi obetima kosi ni fie ongosi so mfi se mbekọ akọpa chawa ma ade na asum die aba bom so hina jemu na o mani o made na afom de papa no so mo nya ni sa nto mo so sa proton be ba ba ye mo de amonye mutu ende na uradi e ma ne meso na china bi afedi ye kasa bi gwa bom so hina wotezu ye watie na bia wa afro mo sa de ye mo mani pani nsini dan jani ofa mo kan Asem Mpe Nipa kan matia afro mutu ende we ya ne mo de na ba ha de onzo ka za mo nyawe wanyawe ndi ne na mo ala umwada okay ndi no ofozo ye mfo mo nsia na obi otie bia mfa futu sem mfirim ensa ase won nsem e kana ewiase ye de sunsum na tinam unamu niema na ye ketua bi etu ye nipa emfa sunsum ade bi ani agro da bia ye ka nipa ntie obi be de 1 cedi pe be hawa brabo obi de 20 pesos be hawa brabo obi fa 20 pesos kasa guso tokuni nsuom di koja se ye mfa ndi wa brabo nya obo so afon ye ketekete ye tantantan na Matias Fasa zizo ntu nam na wo bobra niema ya humu ade mfa ni agro na minim so obeye enzoaye man kai so obeka enzoaka eno na echi ose bibi wo wi aso obi mpagya kura ye obi ayi etisa wo bobra de bia na odi sika na eye sabe odi mfifire na eye no unse ani bra ni tan be wo ho no afa ekwampa ne so ye kan sa obi nya bosom sabe obi ntisu man so but ye wi asesa na awrade ye ono ka no esunsun mu nipa. That's the reason why you know I'm coaching as young for coaching ba was someone try me. I know no quack kukuamu dear any class will be Hunuaji. And Jabrabona ya bon yepa jazania ye did me ya can ye de Yalibia Maya if this will be up payasam. That's what con will be at Dokoroyoni and I had to soon watch the Nipas Messiam and the Sen I say ya. Cabos the Viasani and Namno. Send ye Nipa can ya no New York of Vozu. No.
ya sam kase papa yako computer so dwedi emrazisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ko no se hu techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Hey sewa, me hu wacho. Me na nanu me bisa ekra so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata akra ni. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wenye otchedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanti wa ye for. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wa ko Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Matrofo Iso 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedu yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi dur in the kekedru neza she. Ntisue hun na nyimizia na nanu wode she durinsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Owu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na way from the bottle. Ana yi sashe kwer na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye. Okay. Dia santma dia tum ene Sompa Asem Mpe Nipa. Ya mahwefo ne atifo nyina kwa ba biem ebadwumadi wi so maamitia. Ofoso be mamedas na mayenchia ya hwefo na wonom wo amanone Crystal V ene Mama G ene Mr Gabi ne omomo keka ho ne nyina na ye chia wonom na ye da wo mase o matwen ya che se de YouTube nyakopon adom nte no bibia ededemo a ye koye ni munti ye da wonom nyina ase omomo aka nyina so ye da wo mase na ofoso be ma mese kwan bioti ase papa yin semi o kan ye wo ha no wo ko be ka se jai san nkwada asem keka na wo keka no eye nkwada asem keka na papa yi se anwumre se watwa bio se wahye se wanunum bio so ayeden so ahwiehwie bio untimi hu ene wo bo ne ho nsamlane ena wo ka se bi nkwada asem nkwa na asif se wone nkwada bi na enya agokansie bi na wonum edi ofoso be ma etame ebeka akire nipa se wo ya ade bi na se wo hwe na se nya ne kwan no a na watwo ho afiri ho ntem Bible said the amopesa afoforo ye ma mo munye sa amfama wonom watemase na brai maya ene ne kasa ye wa brumfinhye aduanan life begins at 40 na wo kakasa we say no asafra say hello mama kasa na man kasa wie na mo kati mi no ense hunu wo ya okekan etu pa ya se enya etam ni nyina afama na esafa ka won sanom na wanom ne ho kasa fa kire na na asese
wasa kan sem bi a chese atete kwan sem bi a nei ebia di a chira kwa dance do se sika kwa ahemfie ma obetua sika na to wa ahemfie bei wudi akonwa bei wo ho e na okotua to ahemfie a sika na ema na adan ya menya kronfo menya amroba you are a froster me catch up play nye play fa we are froster we are na adafo ya wutimi design eye persuasion words na de adada obi no chinchim ne nsa e de agi ne sika wa bra ensamo anasa boshe ensamo a opese wo ka kire na ama no wa ya ama no na ntesa wonim sa ma so wo asase so e ba ne sign na ade ahobepem apem ne kese me kwato asase ne de ama obi a obe wo pa oji wudie gidie e ya ade kakra bi na we say saman osenya enenko na ya anadwo watemase ebi abedru brebi no ho ba kirew na wo pem akakra bi de afrim nantie we say wo enso nam suban bone ne bone bi a wo de aye wonom nti no wontimi nkɔ wonom ho ba bi edide ne yensai ho wo ho dale wo ye da wo kente no wo de na ada se persuasion words e na ade ada we say ma afrodi wo mu na ye ka say menya kronfo menya amroba na wo ye den froster de amroba no e de ben so ye ne dantamo we de ane say wo de nyansa kwan na we de ane say bia okɔ physically what am I say? Eti ya catch na brand say ima ya obo ne ho nsamlane no ya nya nkwada nti next time ya flower medi nkwada asem bia fa nkyere wa ase no na fa sika ne bra what am I say? Na de atena ho ni ya so saa wase ne mlane no wase ya friend say eto wo le jira ho na bo ho nsamlane sa de nkwada asem ho Yakopon ya adom na se ade de to cho wo ho a e ho na be hu nsa na se wa we na nadwi no e beti afri wani so eya da bi ye nkwase abu ododo asase se ye de asase besen so yakoma yakokot ni nyina ye dibem supreme court okora bem enti that means sa court na say asem no won krampo de court ketewa bi de ba omunti no ba o miso be dibem na adim sa munya twema so wo so nwie ye e ma asem no krampo sam de bako court enko court a eya den na okasa wo koton asase no na yantu emrantie me brother you obeka say ya bidun so ene adehia ya omuti enefo sa wo kwa akoto asase yemfa ho nkrata ma wo a entu omika nkoye so adwuma wo ahwe ya bebo ka won sabesi form fi say nipa bofo ne some of the chiefs and I say ye hemfo no dodo akrampo no wo ma asase ne yo mu di akra bi wo ho a wakwa akoto de afri ni nsam no wo be hu no asa akwa akoto de amanipa foforo etisa won sanka nkrata meso entu omika say wo kwa akosi dan de ese so enkrata ye de ma wodan ho na ye mienu momodi ya say won sabe ka say bia asase this particular land and I said this particular plot plot number say no asimesi ya told the amame na mo bia site plan bia na say bibi wo ho de a e na obeka say bia no eno de e kire wo tua wi anu aba abeje now so page sika botini we say 45,000 Ghana cedis 450 million old Ghana cedis na de akoma kwabla na hwese bi e say hunu bia wo gina fidie no so a wo keka kire wo say asema asika kwa yimfie ma wakwamya korona wudie na obetua sika ma ohimfie no what dey ya ma up to next week the to ayampia yanka say 3 months na omra ya friend say menualum be ya paga say ene say efie na krampo no watimi atwede yanka boso miensa de na boso miensa de okọ first kan wo hin je say no onu asa ko bu obi fura fa so akoto asase ama so wo so de ama no na asa de eno ba betua ne ka Robbie Peter to pay po nya sa na pesa wo ye ya ka kire wonom bo ho ya friend say bom so na o ho no mi rap prekope wada roma na dwe yem wadwo aburo wudi na ba besa ya semi mu na se yese asem bi nso so ba na se sabi wudi besa mu sa ya na enye mi ruade nka sansense 2 plots there ekeni kwan se be ba besa wudi ma wudi beba ta asase ho se wo fa asefo na se wade hye no mo firi wankase wabusue mu wontimi ntu usurungu enkofa asa wa na sa tente wo mfa nhyem ana sense senti yesra wada roma mi rap prekope mi dofopa Nyakopon ya adomo a megidi se ebetua na mo ne yakona na ho na sa de se bi ne de bekwa akoto nanim na se ne wo fa ase enyambra sam na bi omadi ana se eni etranton ensem na omadi a ofa nche wonom na omu hu abrante mobo na yese de ho na chichiri kuro what am I say sa wo pedom na se wo pamo dodo nso so a da chi bu nkwa begina bedwam
enti yesra ne se do pese ne kuro no yenkoso no ne wafa asefo na akoka beka ne nti no ye besra ne asase wempo e na ho nwuna safoforo bi wo ho a na da roma hu ye mobo na wontwa bi ma samrante amidu ene ne brother se be ya wonom so no enko fanta wanta wa na se editimu bi akrampo mra wo mo enua ye na wonom ye ne nti no me ka kire obi ase wokoto asase wo pese wokoto bibi wo pese wo tuwa na mobi ye betimi aboa wa Asem Mpe Nipa dwumadie for ye se e wo de ma enye ha nko na ye gye solve ne wa ase nom na emoma bia wo pemwa wo pa adwenkyere wo pa bibia fa brabo se be ya oniema betimi akoya wada roma ye wo ha se nom ti ye ma na ye de tudwa no eya no matimi afra no bibia kyem adwen bia no ma ye wokoto asase bi se mu ansa sa last month say obi de ne dia ba asase de ya gye ne sika nso no sa that particular plot to the already ya to amanipa miensa God be so good say be or see bibia the son family say no baby sir and oba ya meji ye me hwe mu na say asase that particular in the crap no obi de ho asem aba ha say no mu a ho asem da ha say ne asakoto same land esade ama no same plot na ne esade ama no ntino of so be ma on kana komanto no yem say wase wo fire ya ne yakopon ayadom yenim kwa be brother so many ways to kill a cat. And yes, say Baba Josu Perchi, near the Wakoma Plosive Abaka say a night Kadabi, Asem Mpe Nipa this time around, no, Yankwana that line, no. It's Uba baby a Safatano, near the one tight corner, near the watching the wall. No one who said Bibi will be asked one yase, then Quada assembly joking, some now, walking can one and a say a frenzy. Eto, me did it to Madame Asem the man carry on a macateme, it's here my own cade. Or such other ala that I didn't say who we say well you won't fella say a man for cramp my family identity or Saba bet you with a man conform we say a Saba because I crowd Sicano Craco Tiana can ask what the and crown and Punafobina I mean one champion in the crowd where money be any and of also be Mexicana dear what the Baba open here what the Yami had watch when Yakama next week here trend one and next week tram Monday to Friday and 2 month of also Bema Baumis on Betsy and Cabe beyond Bakwa Shannon sono and ya one physical obi se this also be the kaba obetu ya manipa koro no no agina de enu amene ne kasaye into ofo so ba se asem no ayemra de yedwumade na ayemre kakra de amaye wo ha se no munti no onka na comment no ya bibia be ya fa me da ase okay azigligbo sonkalu kagoka ye togbe ahabai keke se sunsumu asem ko ade a yemfa enkodai togbe ahabai keke de be na akire so a wa ususu se ya de be na da no kodada enkoye da konfo no che oda kwalebu na yese doctor si yenyumra fie koba no saade a odofo agise togbe ahabai keke o mbongoro sunsumu na wonhwe de obetumi aye de amawo odofo togbe ahabai keke ofiri beni aba asabre no de odia ba no ano hye papa enya asem ketoa se sunsun nyuma nko ade yemfa nkodai azigligbo sonkalu kagoka togbe ahaban keke o kuma se ejoso bomfa akwantempo no so no bomfa hospital wa hospital junction ho na obehu togbe ahaban keke yemfra togbe wa homatrufo we so 0244 484747 0244 484747 and now 0244 506620 0244 506620 and now 0244 506032 0244 506032 yako togbe ahabai keke ho azibligbo sonkalu kagoka na fe susu nyuma bia no yemfa enkodan no dankeba complex odofo yekọ ne ko tu yade na se yetu yade na se ma hoto aba padia ne yekọ ahoto fie padia na eye dankeba complex pachi number 2 ho enodi ne djuma City Life High School no one no eben pe yekọ danke woni ko tu sa yade bia adokoro ye na se nenem san yade kora de wotenete yade be na rekodan danke wotuntu ase emfama wonu woni nupa ano nam ano hye emfidie odu wuram na di tete na hu bia yade no no de aduru na kan na ho atọ ne sayo ntino dodo no ho atọ wo mo no ene se oye ahotọ efie eno ntine ekodanke wo ne yikotu yade na se abe herbal clinic Dr. Sompa
Dr. Asagro, the sickle cell doctor. Yadia ben had to come and be who I want to ask you enfamau, and them sayadi na hepatitis, diabetes na hoeing heart na yadia we crowd ya mouth for one sickle cells no. Or my for the one sickle cells no, in near drew naso, mamma be when a drawosa and pimpem yadia, no then I see a demacrupu chediapon, nibi a son so. What time or swap a new site or apata patanse so a ujina Roma sonda no and the president sonda no do atasifo no jeja ho no omo de obeko say 0243345392 0243345392 yakoma mia be ho yenkotu yade ase obo Herba and Medical Research Center was a mekancho say yade biada fa bra na so ye obetu ase no de amam enwodwo yade stroke na hepatitis diabetes na bema wuntumi enwo duru ba bia wo kiri bramo wo kiri ka we go to be honam yoya Herba and Medical Research Center ado to adumanu ono so fomame dokro no na edi ehwenu mu cardiovascular diseases ni nyina da bo tu ase drobe na moja famu no akoma ni nyina da ya de bia ka akoma ni bia no obetu atu ase na wo de amam 0257472506 0257472506 nieko Herba and Medical Research Center nieko tu ye ya de ase wono akasa na de prekase powder eba dwaso na emu booster dropa enkwamo na kotia yade no wonom prekase powder no a ebema na ho ye den na akotia yade no wakoma na ebom kinkinkim no duru ba bia tum so na ase atatai no duru ba bia tum so ba pemfo moja ni widim na wankasa kura na mufe wani ase ofe won sa no moja ni hodi a no prekase powder ni bi ebabu aye pa cholesterol na ji untrimu ene honam nyina afa saade o odofo prekase powder no ebetumi anane no wafu no aye den dodo ye no prekase powder ni bi sugar level no nye blood pressure no so ekun prekase powder ebedi wakagina mu pa obo Herba and Medical Research Center omo ene de preke ebe adwa so 0249461508 0249761508 na yanko emfa enko yanim yanka chiro bibia wo Ghana ha se Senyakopon atonsem se okoto asase de sidan ya yentomfiri nananom ho se de ne omuna samwa ka se mrebi katacho bema nsem bia waka bia no eninamu a ebampa efrise nananom ena won sase o ena yenhye ne so se enkwankwa bia wo abusuamu anase nananom bi kura na sabia ku sabia nyado ye wuraje akonwa afiri wo nsam anase bibi to mo atu ho ade so anase wo ato nananam siedo no so mo ton sase a ye besre wo mo se omo ba omo kan hu so omo wofa bi omo nanabi abadi akonwa no so pen wa ton sase no mo nsan ton biem na ye chiwade makrobi asante kotoko hene ne wo fa ton dada bibi to abadi akonwa no de ne wo fa ton de bi obesa ton mo bi foforo na nim se sanim guase na mo de kam wakonwa no de fi kam kuro no enoti mesre bom so hene se ye bonidi ka asem enanwumre yi na me ye adomo a ye beba ne na so na sa asem no court wa yebehu eni court so yebehu se sisie na san kwankwa na efrabusu anim pesom hunu se sabia ku sabia nyado esanse wonya santini ti na woye saade a ebi ne wo ho asantifo ne bi omudi nkonwa no omo pesade no maka no ya no omo kan hunu se ye de hwo so na chichiri kuro na ufu se kan no cha bom so sa kuro no so se obi free ho se aduana ni bi ana se bretu ni bi ofri bom so e na ato asase akomo fa saade we ni ne da okwa kan mo manka enye saade no pesa munya saade no anatika kwa kuma to ye mate se wo kwa ka se sika kwa himfia sa ma enkwasi asem jibisem no okeka no duru baby wa hwe ya no anu akopa sika kwa himfia sa ma ani ekosidi house way kosidi house ahwana sika no ye twafri Switzerland ba edi begu kosidi house ne koyi ho sika no sanso ofri mu ho ba uduru commercial bank ha no amania koyi sika no obi abiri ni mojani epe bebe di ni tiato
se kwa himfi kwa se kwa himfi ensama kwa himfi ensama asem ko kura na jinjam asem we pa me se na manfo bote se sika kwa himfi ensama me beto asase wo wan fa asase ama me sanka ena ka wi asase na ka obi ayeyo o afa na me ya jonse bi aka ni se kurom papa no so nchintumu na se eduru baabi na usuro dimbo unya skantem ya huma na wo frefre na afa na comment asem nko emfa so bi ama so ka se de nsana yi program no ye rasa de we ye sel mu eno so kole ni sen te ka kirefo no nana ni din ba mu no nana ni din ni ya mo oye boni di ka asem me boni di ka asem pa mo chew o kira ko bohu ipa bu apebia difo na abomofo na nam bohu no nana ba rei udi mesrew ade bia ye ka bia record ne wa enti we de nana we de won ka ho kra nemo ade sede nana te sede na bro tie ka no yes ra no madam so be hu bibi amana boa e nyina so nke dobo na Yes, afọ so be ma we de ka fra ma me fentwem drobe ni bia ye yadom de bottle bi fertilizer bottle bi abaha se oba bi ko edwa wotonton duku na ya checheche no wo yi rubber mu na egu fertilizer bottle se yi to akom station went no so obi ko bia abofo dwa na se kwan no so na bia okoduru obeduru kumase ne niema no mepacho we ni ka ni mu a wadaro me wo Sompa se oba no abetu announcement ka na waba be oto ne ba but duku kwa okay 0551 now 0548 now 3131 yakwa woman so na yakwa twetwe nkomo ni afrefo ni atiefo efrize sansem wasike kwa ahimfiansa mai menye nnakura kamiti bi mpani nsam da se me koto asase na wantumi afa asase na fam sika mame a usisika kwa ahimfiansa ama obradi nyakopon hello Osei maje so mame na what is saying kama pa pacho ba million ye anti me me pacho e fene saying asema mo kai je e to kwepa mo pesa pa Osei chese makoto asase na makoto anya na anya ne kono entimi anko ne kugu obi plot so Osei nipa kwa fanya no the coca yo catch me say me time fan court me fan ko baby our fan ya na o se o tia ni ane kama me bom so ho a baby e wo say ya ya fabra ni ho djuma hello baby afrefre wudi good evening me frefre ko fodo ya o majo so kada che yenti o ko fodo ya eastern region ko fodo so majo djuma ni nyame nshram na djuma pa mo ye nyame ti ase akwana mo funa ne sam no kan de sabi nyansa bi ni akwana wajimi dodo mini dia na wadi enwumre die na we sabi we gre nya oba pada ni ara ho yo wa se kwase edie oba de bi dare chwe de wadu so na kwache onim nyansa kakra kontimi emfa nyansa meeting no top proto abra wa mani paper hello Raven asunjenka ka sunsun be mena medende anabro Asem Baga mi kase fi chufunya mekurum awo central region yenti opanipa asunje no enka wetefu nyina anabro Ebeneza obinjamla chufatu mokwa eda ti empi otie munzime chiano che Raven ena musema omotia nyina nya wata mana bitefia ye tekiridi ahemfo binom didin profit ka dodo Raven ege na ya abranti ameti so na mefe metika manya mesika 150 million na makwa koto proto bra ena mweduma ye ni akwantu 20 e dey be 1 year na be me ba ye makoto anua ene mo bam ne kwa kogu proto no so a bra ne kwa ya proto no ni babo project so ye djuma me ko bona na mania na Asem o ka kire me ne se proto no de ma me hache na me so me ko so into no me se bia me pe biom na se me pe no de am bia ye me no djuma so fa me sika ma me abra wetin no in ne kama fo bia nti oyine na for 150 million no we di na me de baba mo ma dawro ma na mo tebia ma me wa bra baba be du me no me da ma se okay ye twa na dia ba hello good evening majo so Lua TV set no ana radio no mine yo patrol yo yenti o yo
Hello, good evening. Meet you, Pa. One TV set na. Me can't want to intend me a queen. No one on you be come on. No, but I'm from a fire. Over free. Of fire, I'm a free customer. Yet you. Yo, Pastor, you have a call. Come on, Pa. Pastor, I'm going to put a money at Juman and catch on one. Dear, he. Blabba, we to do come home. I also. Well, Homekakra, me pay Simuno. You said the brown. As someone of Canada and Papu, there's some motion of Corona, more than the police station. No more walking on the 2 no giants. The more than that's okay. Hello. Oforisuo be Papa dia boko dia. Sompa ni akatu apantiu. Ya dogo dia na se. Na mi wo pelumba omna samwa wanyina yire amayabwa obia hoye. Kama pa. Ya dogo dia na se woya modeshe ba ko peni Osei Aboagye. Na mena hene obwa se ko bi krum. E wa na mde mekasa efre. Oforisuo empanifo ni se sikako anfia examinati. Na zamba ni vono moji zikana mna moja vono wo mtabo moji. That is the scan every manachi. Then when vono to make you feel what ya. The council to examinati. Is that the anyanwa. Anyan the examination was say. If we go to Pioto. Na menya if we go to Pia. Na menya en sha. The Pioto enkaho. Then when vono plan so dia. Council plan so ne no family pa kono. Na ye e go to ye. Oforisuo we are Osei Aboagye nyame ene wona nyame adwuma. Okay, hello. Udi baby free. Hello. Baby free udi me chon kapa. Please good evening. Majoso. So please tell me something the number and stuff. When you na usha. Osei. Hello. Hello. Yeah, kwajo space. I'm telling you now with them all. I tell you that. I tell you that I'm saying. Offer and go to my house. The other man is all I'm careful. You. Offer and go to that bank. Get a battery. Get a lab bill. Get your lab bill. Now, look at it, you're in it. A community about 30 years in me. Up to now, young folk who say, you will be a cobra by the time. Don't say, and over the thing, you never a cobra. You won't mind Madumamu, you know. You tell the what, sir. I mean, bring more for sir. Ah, bra. Your man tell a bay and tell about the I'm an inch whooper. That's it. Okay. Hello, last caller. Hello. Hello. Udi baby free. That's all I need to have with you. The mawe. Mami tio. Where actually. Sister now di can play. Yet you. Sister now di can play. So I say and so the train and you go be a taxi. Yeah, be am say car no dey corner when so go tripu go be there so. Okay. Yeah, for friend nyina nsi ha. Yeah, for friends here nsi na men kan kire papa say pani kan akoma to ye mwate. Wo dia beda Asem Mpe Nipa no. Ye behwe na ya pe wasa no poma sibira ma ho. E be di akire kama pa. Be ma yi ma na no de ne ha no. Wacha say ye fa time ni nyina ma na sabi ni nsem na ye fa kwan mu ne ye ma na nkasa. Oh, uniform. My kura ma yiwa frame. Me person matine di kura video so. Okay, dear Bepa Nessi Wagana ha, or one person mechanic crack say, doom can ye say a man for your massa. I can see Menumu, a dear Bepa, and Nessi, a Ghana ha, ye doom can ye just one more Bianca ye, and Munipa be more dream be ye, says Saman from video. Kumasi Nana ye to me. Omna Sama. Oh, say, a cobre would say some puffin.
Ofosuo so on say awiampo ekuta wa yeje tio Ghana for mpani for nwene ho awo kwan bi so na asem wo aka yes supply kro bi so electricity basa kro no mo ko hoda ana mo free oba chese yenum light chese ye ne yenya enwa ye supply mafo yeso na hia ye dagem asem wo yakoso me no enye nwanwa aba bi bai wo kakasa asem obi te obeka so ye politics ade no sa na aba mumie hu se sa na aba eye cake ni enya ye cheche fine ye pen so say na aba but obi de ba ya ye kan say obi de ba ye kan say sese kumasi nya na ye tumi ye ne ate o ofoso upia ano den na sese no hit asa ba wiase antene tontom ofoso ye nim de Ghana for penny for person ye we ye ka ye koto aba o nipa bi beta na de bia na meka wo mo ya no mo ba morning show MPP ni NDC ni wanwa obi aba obi a support ne de na nka meda ko me percent ka MPP ni bi ba and NDC ni ba so in fact me wa bam me wa NDC na so ade a ye pani wo ye no in fact entwaye ana me MPP ade a ekoso in fact tiefo ye semo entwaye but obi a so betra so obenya semaka a defend it ai fa ne ekoi sese pa no awia kura me say the second 2 minutes na najo say omo tinu site and I know me mbobo okay Ofosuo bema eya na yare hosem areho papa na wunnim se eduabo bi nyanyankopon na se nananom samanfo aboyenyu sa so twi bi nso na nyankopon so ade twi ani o ewiem ayehye minim se climate change no so na ama na yesawo inflation about zole ya ni what am I say Ofosuo bema na se bia nkane kakra na mede ya na twa me nsum no be se wo mo de wo mo airfryer ni sen information vani ni ede ne nam na ECG say ye free manu ayi no ye kwa abefo de enti se wo ba na wutua yi na se wutua no nti o mobile phone no so nti wunya message se me to say o mo yesa na ya na me misiri Ofosuo omunnim kwan ye fa so agisika but omunnim kwan ye fa ho a ye ne enipa dinkita ho communication is a key e wo nipa brabom se bibi besi eye mfidie na mode ye adwuma so se bibi ateche makra na se bibi asi enfonso bia ba know how to communicate with the woman consumers na wono mede eye friends e kane ani di dwuma no na month na mo office na munum na at any time na enkofo fidie say na obi wo krampa headset omo ye enkofo ti ana edum no obi che say eya na areho efidi ahodo esentofo so wo monye na bibi wo ho mo kan chetememfo no na enyi e ho ntiase na bibi ankoye mfama emeda okay ye be kan kire mo so omo yo mo say odo nsa bonkum akire wakura se kwenye beduru bia ase eka o ye kan kire pipi fo ne say setam table no be ya ma edum so na ba mo magana fo ntiase ukaka so maka setam table no be ya ma ya ye se dum so ye dis so ba no hu se wadundum bibia we dia ni we so mutiminka ya asemo na watwe awie ye asante achimhwidiem yanti asem de kire se Mr Kingsley Ajiman dodo no afa no kwasi kwa bramu akon ye de na tum Cynthia amodu mo ofa no amodu ofa Cynthia ne awofema ane ma Dora nya bema no oye brane papa asante achimhwidiem momu nyina yakopa kese pa momunya yakoka ayasem na first match so no abrempon yi ewo asante mampon da ho hene usai kire okocha hene da sebre sebonsu mampon hene encheye so asadia to nani obaya abrempon yi ni mame ni mpon aka chine go abraguani siso ti amana na dwobe nani da kokko so papa nya senteto anti ebeko da ho na asambofo gemu nyina ayekwayi ana na yodoso mu no ene yodoso mu isa se na mzaroba se no de ebe yo yei doso mu enye yenim ni aye no odoso mu ene ka che ne mfofo ene ka che producer se ka che se ona ton ye no odoso mu no moma amanfo ho nyehwam oba bi okokisi no ni trimu nye asami na wogan funya kache na ton yan ate oh sent no ye kama kumeka wi asa aduane ehwam de odi edi o
kwaku me ka me bia say aduane ehwam udi edi aduane ehwam udi edi awurade nyankopon me so oba ne hu hwam bema ne hu hwam ja ye eba bi o pa so se man blow job mami BJ enso na sini konkondua na se ho no me say efi pe ta wo de kanta wo ko ne kanta de no ya ne efe yes so mo me na udua no ase wo no wuti bi twitwu ana se ne ade ne ma na mesra mo aya na no wa ba ye ne ma ya no wa nim so ma sheda na mo ye ni na ko me nda no am so pem so na obeye ni nti ye nti no mi ankasa me sofo Pastor Dominic Entry Reverend Dominic Entry Lake Road Baptist Penyipa ya wo no eda ano no na sinimpo oba penyi abna jemfu adafom a nyakopon ya adomo a wochina na wo mode ma me tompem na me menda ya to aso ne kwasi ada ye nti no ya se ade hye nyina meja ne nti me enkro mo ne yire dofo ma me Grace na sa